akwanya odi ama me say membra nsemu em say nsemu no omunya omo opinion no sound because it ended up say adwini ni na ye fa mu say beboa oman Ghana no man nkoso aye de ben akoso em say ye review constitution ni de amanfo nyina be kai in fact na me history of this fourth republic akana Nucri in similar, yes, Usha Fourth Republic in Senia, Omokano, a Shafi fee, you will JJ, Abreso. Now you were military rule, and a man for say, I bring military rule now, yes, okay, Matthias here, yeah, constitution, Amambu, and a year 1992 constitution under the regime of Yura JJ Rollins. That time no would be military by. Nti omo kafe the dia si bana em se na ye military ayi na ba nti na military adwene no ye manyema di kakra wo hwe constitution ma ye ma constitution no tell bia ha ni kakra se ye the powers ni na akoma president na ye di bia nti eno kan na se even though you were democracy, your constitution, no, Sanya, I say, military rule now, the is one or Sanya, Omunaka, right? I'm say, talk a Jimana, fancy you say, that fourth republic constitution, a woman, Ghana, and you saying, I'm saying the fourth Republic Constitution, which 1992 Constitution, you know, you 7 December 1993. The Constitution, a 30 years. Right. A 30 good years. Now, 30 years, produce 5 presidents. Now, 5 presidents now produce a man for you now who touches almost Ghana, a developing country, democracy, democracy wise in the bombarding. Now, about the developmental side now, who constitution, ma'am, say now a hard being kakra. Now, on the review, to say, yes, sir. Yeah, trouble from there. And no one some mobile at it. Mammy, review a unit at Cramba, let's say, you say, as a man. Them say, 2010, and I have team review commission. Now, review commission, or my shika 6 million. I go share a jumen. A man for about 170 districts acquired. No one but interrogate somebody over 84,000. Okay, now almost every year since 2010. At that time, the review commission, man can be, but you would be at the end. Uncle supporting. Now, because one professor, Kwame Esari, another review commission, a court, another case, on Tiasia, somewhere, Supreme Court, the Buya, and Yeligan, Chomon, to Majumas. Now, that time, the cat was a review commission, oh my gosh. It is a pre-say constitution review. Nana say, you're writer. I'm the cafe, you're writer. A sound to say, you review. A sound to say review because you're the you now, you're trying to send you a best Satan on mine. I confirm something in our for their core is in the right direction. I didn't put to a bread of my. Okay, right. Now, Mr. Duncan, anopay ye misa say ye kose Abia ye throw the current constitution away. Na yaba yakoye a new one na. Ebi kase be take a longer period and now say a beji mere kakra
ansana yaba binya a new constitution. Banisa, what happens to our governance? Another problem because review cry you said the review wasn't easy. And no cry confusion review kakrano. In terms of you see baby and baby and so 15% now percent you choose now see if it's and now see me be to try again. I am on the view say review na shemu kena na niam bia so say because you can't constitution way and you cry na me boa say enye no eno na ma ya nyonyam awo international front but amaya nyonyam but yankofo no bibi te say bibi te say continuity of government abandi ba on toa aban ba ko no na djuma ne so nti na kontu bibi say ya nyina ashe president in insa nti no yedi odi ashaw sama ni so te so a uya de na ni so no bi shaw santi no wan ye se ni onu pa na in the way no esebu as a political way but ye ko abani man wi a nanka enye politics bi o government right I am right. The strong part say nanka ye review the review constitutional and not the never be etotima woman the reviewer ababwa na di mpuntu a ehwehwe asomanga na na yebe aba. Okay, so Mr. Duncan, why ne be champion ama ya review na yen sha semfiri me bisa this question because to said ya na wo wonder baby a constitutional review commission no omo report na akwa question no constitutional review commission report commission no presented about 900-page report and edema aban. Unfortunately, President Mills or initiative commission no report no ba ye no enum that period na ofri mu jaye hoko ye aban obedi na de former President John Dramani Mahama or white paper rejected almost the entrenched provisions a woman a man for can say yensesano or the white paper rejected ni nyina. For example, when it comes to say bia aban bi ba na otoa adwuma project bia aban bi foforo bi asha ase a the white paper no can say ensese ye man ye entrench anya sa ebechechira aban na waba na kete say gise okowie na yenya no free emfa mo munte aban say one commission no nya adwen. Can we trust your politicians say won betima ye say adwuma dia mayen say won mo na say won ye mayen dia yen hya se mfiri hen yo am say waka politician yo na ye to aba eye de be emomo na say ye de kokromoti ato ni e kana wanti ase a ye wo other means so wo ho a ye de ye enu no say ye kasa ye demonstration ye de tromo ye come manim ye kasa tromo ye krisasium because e wo say ye bi o say ye de ben e omo na be ye but this ye de o say e to omo so na de ntia omo person be review no sa constitution we no e ma the political power no to me be brave nti say omo je to me no na e yo mo ya o je to me no ama for na them action say to okay, say you 90.7 NDC phone is that way, MPP phone is that way. No, then we see my hina, we see my Ghana for your developmental goals or say in your court direction way. You see the Oman Mawa to a direction. So now, yes, who can tell you when you now castle you when just a amount for na your sum, your casa. Demonstration, yeah, the trouble say, or money, yeah, the mouth, said the beautiful, young farmer said, but yeah, the dictatorship, not a trial. To your say, or man for nine, I use to show, yeah, Cassa, yeah, the conferences, yeah, cut not a coma, so no more, or money, no more, yeah, now, yeah, trouble,
Right. So, Mr. Duncan, conferences are working, ABS paying after 2012, a buying white paper rejected the Constitutional Review Commission, particularly on the National Development Planning. CDD Ghana in 2013, a stakeholders forum. Na academia ewomu, CSOs ewomu, the media ewomu, traditional authorities ewomu. Womo conference about white paper no. Nienti abanya reject no. Womo wie ye no womo hunu se abanya reasons original white paper no so they reject ye no. Entasumu womo issue press statement ema media no widely womo publish ye. But bepem sabre ankosiaga their situation netia netie so obi bebi say conferences na ade awokan ebeye adwuma bacho am say democracy the chairman kwan we have to push right. That is democracy 1992 constitution ko ba yi ya amam ile amam the so right. Because we are paid the freedom so pretty. But it's a tremendous conference and we continue push that what yeah open say what the boy ko nya manya boss so ba kwa na ye de ben eko na wuram just u boss wa ko pem tama u betimi nya level a open no nti e o say ye gu so push e wo say wa because ma ke say other independent bodies so rise up review until when it continue and it spring up you have no option so because this is democracy so who govern the people now odioma call the promised land be omope now who na ye shape no amount now who rade call the wrong place now man for no can also ntiafia na o te so sa ye den and they na o man na o timi mbu. You have to force to resign. Right. Because mommy, the first order president doesn't make you say, "Oh no, man, I It's voice, powerful, but if you tell me so, man for no can say or tell the right. Would you say politicians no enim ni said ya wokan na yenti mamufo no so no yenim ya said ya wokan san say wo hwe constitution na Chapter 1, however, no, or said the sovereignty of Ghana resides in the people. Say sovereignty no reside in the people there. What it then means, and they say, ye to me na bind the year, Juma. Adena ye say monye review, yes, monye way, more pro responses and proposals over 84,000. And the other say ye review constitution no. Now the end of the day, ye na yasanya to atwene ye to me no eye adwuma nie said the letter of the constitution no aka no ana ye to me no eye adwuma because no say your constitution aka no na eru ma no na ye to me no say oto tweye no amanfo no betimi asole ka say what to atwene there and this is not the type of government I hear there ye pe nje ye si now you obey and I make also we have to continue to press on. Right. That forceful the desired results are any development and now say the right thing now the gem not just a one review commission that book over $6 million about if you do 10 years ni agumadi ba ye obi ade na obi aye de obi apo nti e ka man for no say ye force ye na ma ye ko education and then ye the first time we could not platform so the need of the people ya show ye report mu be say do na say constitution ye de ben we continue to say because man for no so radio so no mo kan the dia obi abenyo opportunity dia no kan one reviewer about year because that is what they want. But who say one of the priority say a person constitution review normal accepting
amendment na omo bo kadi ye no mo ntintu ma am say Ghana will be a beautiful place. Right. Na develop ka ye hwehwe no ye benya na amanfo no so ato. Yo, Mr. Duncan, ye da si bebre anopei ene enkomo a oni yedie ewo ha. Yo, me so be da ma fi ni akwanya mo ma me a me so ma kire madwo. Yo. Ebusianfo ene a oti ye Yewura Richard Duncan. Oko Nkoranza tifin famu a ono na oye NCC adwuma no opani a oda no ewo ho enom. Ene na wotwe no ahyase adwuma ye da edikan Sompa sika promo no Adea anopen so meche sika kakra me wo 500 cedis mecha amount ene anopay me wo 500 Ghana cedis mecha no ene anopay ede amount mecha ni mienu 250 enti anopay meye 2 draw master ebebo ame anopay na ya ye draw no kama Sompa sika promotion no Tera One Media ene de abadwa eso na Tera One Media de oni so opusu no ho a osom yedie mfaso niema ebeboa wo nko a ena ode eba na sesi a ye kasei no Tera One Media na asan akofa Sompa sika promotion de aba sika botene dwetire da so 20,000 Ghana cedi ubetime de 1,000 ubetime de 500 ubetime de 1,500 ewo mu ama bibia aye kama ede amount de a ubeye nie star 256 star 3 hash misisu bi fa phone na ye Moses ya me no nyina na ebo me nso me hwe me de so ye mo star ye mo 2 5 6 star 3 hash misisu biem star 2 5 6 star 3 hash me ba cho ubo sa kodu ya eni ebebia ma wo no ebebie Sompa FM Kumase Sompa FM Sunwane Sompa FM Nkoranza ena Tera One Media na baabia wutie radio yi ena ese wo select said ye be ya we ne a ye behunu na ya frɔ na ya kai wo se usika ba phone so enti ya na wayi number 3 no ene ye Sompa FM Nkoranza wuyi number 3 no wie pɛ ebebi sa se wo to take it dodo sen take it dodo a wo to no na wabo ba ko ye 5 cedis enti wo to take it mienu a na wahwe hunu se wo 10 cedis wo mobile money so a wo betimi de atua sense ye de mobile money enetua take it dodo bi a wo to no na wato woto wie pɛ na do mobile money atua wo mobile money number no bɛkɔ afidie no so sa mobile money number na ye de beto draw no ye wine no na se ekogina wo number no so pɛ na de eno ano no wadi udi pɛ yanso ye bɛfrɛw ye frɛwa na afi de waba aba bɛka enhyehyɛ no ɛho enti no mesrɛw anɔpɛi obi benya sika me 500 cedis a me che ewo Sompa sika promo no emu na sa Sompa sika promo no a mede eba no kai se Tera One Media ena esi na nan so na National Lottery Authority wo ma pene so wo ma gye atom se ye momoden a se ye de ebehye ama bibia aye kama enti no yenye eno sa pepepe ema bibia so no enko ye enti anopai Sompa sika promo no ejina mu den kayo code no ye star 256 star 3 hash na fe waba abeka ho na ye nema nyina no ekọ animu kama ede mayen sadia ya hwehwe no pepepe ene anope ewo ha enti no ye hye no nso na afe ye ntoa so enche bia the maestro ebetena se ene ode yebeko screen so obema ye on screen presentation fantastic one ena ode eba GPL EPL Africa Games ahodo championship ahodo nyina ode munsem eba ode etena mu na twen ye ba sisi a
na omutie Sompa 90.7 transmitting live from Nkoranza. Right. Now weekend in enya sembofra. When say big games be break also, especially the Bet Power Premier League, you know. Na enhihye na ekoye pa the some of the clubs. E be tito na e bi so original. And what Africa Football League, you know. And no enso itimi baso na utim sa daje enipo so. Uko peme wo South Africa. Sanda sesan yo madi eni bi. Bro mo che Ali na ne o mai ka ne ba ko. Nemum omo coach akasa. Was game ni nya NDA. It's a return leg in the because of Cairo and we Egypt. And you be near the latest na banana pay. Now be to me. I come at Chelsea for so could and seme. Our Brentford and Sano. You're the latest and the Mauricio Pochettino can and pay. You're the home seme legend. Right, you better maestro asibebre enti uchunza and sama ebade enye for the agro ye basisia na yatu aso. Yere eba e wo dwumadie no so na bibia timi aye ne kama enso e wo hye no so se ene owuram e wo Sompa 90.7 FM on Facebook a dwumadie no edidam e wo ho wo betimi akọ no akọ like jaw comment na wo ho na mfoni ahodo a etwa agu nyina no wo so watimi anya bia hwe no achi Sompa TV on YouTube no okwa dwumadie no e live and clear e wo ho no ma okwa na so watimi anya bia hwe na bibia timi aye kama systematic e boa na chese Facebook no ene Sompa TV no e ho nyina no watimi anya e dwumadie no bi enso atimi ahwe no achi Ike e bo machi don na no pe ye de nsem no e ba o nyina eboa na production team no etimi aye solid enso etimi edi ama edi no eye benezadon ko betimi afre be Ben Maestro na bibia enso etimi aye kamana quickly yenram na nsama hodo na no pai edi adancheche de ebu afumpane en join giant screen no na yemfamra na bibia no entimi enya kama enso onim so ko piema makato South Africa Football League over the weekend no etimi enso eba so ana chese adaje enso enipo so na ko piem ewo omaya ne din e de South Africa ade se omaya club and din e de Mamelodi Sounders women club and din enso e de ali game no etimi eba so at the end of the respective 90 minutes in soccer action no na chese club and din enso e de ali womo adin che kare baako enya de so mutimi enso esi adabraka eno latest a free ever after the game no and a head coach e de ma club and din enso e de ali panimpa din e de Marcel Kola panimpa na kasa na Marcel Kola si yemfa ntudwa wasi game no first league na etimi akoso enu nti yanhye no se second league ne bekoso e wo man ne din e Egypt na game no e bekoso wo Egypt na no e betimi aditemi de qualify akopem all the grand finale enu nti ne ewom se club and Didi Sounders o ma we by a long goal to 0 de nemum enya de se game no enso etimi abana we ne yenkomo papa ne din e de Marcel Kola panimpa no enso etimi edija ya odwani show na wo Sompa 90.7 FM saso na Sompa TV on YouTube a obo se panimpa no ne na assistant manager wo mu nyina ejina press box no ma omugu so edi omado disem no enso etimi atoja na no anya no kwa ne game a eno enso etimi eba so obo made na akopiem e wo man
ne din ede eye Morocco so a na game baako to jani club ne din ede Raja Casablanca woman eye Esperance de Tunis ene dibani at the end of the respective 90 minutes na club ne din ede eye Raja Casablanca ato atena ne baako Esperance de Tunis enso antimi ansia da braka hye no so say return leg no ebetimi atoja e wo man ne din enso de Tunisia manu latest update no pai no yensa e kana no akopiem e eye agoprama game ne course no a ese wani join show na wo Sompa 90.7 FM a utim sampa Arab for no mu ye bi pa wo hwe eye musie pa na enam agoprama no so a na ese wani ensa se ka cho join show na wo Sompa 90.7 FM a wan hwe a won kase ball kra na ye ball obeka se bi aforeta for na akobush by we nyina no eye ne ma football eye very very excited a eno eye kakra eno enso efrum eba enough on Africa na yemra fie the bed power Premier League good him so over the weekend na adaje enso eni posokra na ukopiem matches ahudu etimi pass no on eye Friday night football etimi eba so ebra club and did turn over for game no omni Accra Lions end 1-1 eno achi enra ukopiem elsewhere ewo eye Vero Centers ahudu a krobia Kumasi Asante Kotoko etina Kumasi Baba Yara Sports Stadium womni Bechem United ebo 1-1 na sa game we no ensempi na free mu eba ye the latest no enso ebetimi aba eno achi club and did breakum Chelsea etimi tina breakum Golden City Park Manchester enso atema FC Konane na kane baako enya de so otimi si Adabraka sa so na club and did Heart of Lions and Carrera game no endi 0-0 ewo honum eno achi yenya Legon City say alternate fear dim kuni me kane baako a club and did Dreams FC from Theatre of Dreams womo entimi NC Adabraka sa so na Mediama Sporting Club etna takwa TNA takwa na Boso Park eto atena de baako ema Summertest 1996 womo entimi NC Adabraka we nyina no match ahodo a etimi ba so ye de ho nsem no to jad na no pay etimi ejama wo Sompa 90.7 FM ukopiem Aliu Mama Sports Stadium a na ye funeral announcement nyam edan ra ni nyina no se club and did Jordan Stars eto atena na makoma yensa ema club and din e RTU wo mo etimi Asia Braka ba ko a eye update no enso eba na no pay de ho nsem no enso etimi atoja na ye wura ni hwe se the bed power Premier League no 2023-2024 season no se the league table no enso esi etiam no ka se enso atema FC Reading kan wo mo abana makoma 13 points and wo de Reading kan Jordan Stars tosum yeno with 12 points Sasuna club and Didi Accra Great Olympics about tosum yensa with 12 points but Tano Bofa Kwansu Yidi Pepre womo eda 4th position with 11 points and a club and Didi Legon Cities about the 5th position with 11 club and Jin Eddie Summertest 1996 womo eda 6th position womo enso etimi accumulate abanom akumako 10 honma womo gusu pim ediko man club ya Kumasi Asante Kotoko enso 10 points club otoso enwoche no Mediama Sporting Club womo enso bomode still womo so 10 points womo enso de da 8th position 9th position no Red Tamale United in respective sen ra womo lose womo game against the Giana Stars no womo abomodi womo da 9th position womo enso 10 points baby any Gold Stars led by Papa and Didi Michael Osei which so mugusu ebo ejuma womo eda 10th position womo enso accumulated 10 points womo edit that 10th position 11th position no Dreams FC from Theatre of Dreams womo body mono aye bibia ho de enso still womo gusu ebo ejuma 11th position and womo enso wa and latest update ayede bana upi ubomodiana se ujoin ya utim se 9th and 10th for je ehwa ye hie papa makacho se Dream club and Didi Real Tamale United baby any Gold Stars Dreams FC womo nyina no utim so mo buboso ye pa na bottom side ni say na center House of Folk at a 16th position wono ewa abadam akoma esia Sasuna club and Didi Accra Lions at a 17th position 6 points and a club and Didi at a Nation FC womo 5 points womo enso edit at the bottom side of the table and kakra eba na onim say game back etimi to odwa Kumasi Baba Yara Sports Stadium no wonim say sa game when some pina after the game eba na Augustino Credin komo Augustino Crash so share clean goal no share goal no ye no just referee no etimi disallow goal na nya dey so G goal no na goal no eba na wie no call referee no so referee na dey ntina wanye goal referee ni catch say handball enu ntina wanye enu achi wo so contact linesman say masa na ball na ball me say na wo say linesman so catch say offside ntina between the referee and the linesman no na ye hu je all kind of cross nyam yanim no kreni enuma bia ekoso the best power Premier League no hadwin papa was mpanyimfo enso etimi hwe no mo kan wasme no de Augustino Kra wore eje na no pa ya de ho nsem no enso etimi aba Sompa 90.7 FM Tip of Sports any egusu the latest no ma na no pa ni awuram club and the Adea Akye Folk the Continental Club Masters winning some no kase obomodi ko piem mo modem no aye bibia ho do na wale di beka sa ba biere enya ni nyina so mo da the bottom
bottom side of the table and a good results edema class of folk na papa ndi Martin Koopman wono and a head coach edema class of folk panimpa na kasa na Martin Koopman see am fantuja was a very beautiful game and a course no Nana has a deserve win nemum and still man nyanyoma said on penemum o wogide sa ntakra no results no ebe start aba na bibia timi aye kama edema class of folk no the head coach papa ni jin edi Martin Koopman edi to John na no pen na no see ya pe na Michael say wono a head coach edi ma club ani jin edi ba bia ni Gold Stars was in a mianim no training over the weekend na nkomu deserve win nemum na nkanya draw enu nto wogidie pass enchekra no so wo mo beba winning way so say has amohwe nemum football no eya na die wom ena eba eno de Michael say head coach de ma ba bia ni Gold Stars panyimpa no de to John na no paya yere ho nsem no enso etimi aba na bibia etimi aye kama na yenwuram na chese nei ubepiem yankasa ye fie Nkoranza Municipal Football Association panyimfo wo mo de nhihye bi agwakwam enchekra no wo mo de aye dwumadie bi eba ba hihye so under 13 under 15 any under 16 nyina no wo mo eba be any under 17 womo ede ba be boy ni on the 18th and 19th of November ewo Nkoranza Roman Catholic Park je do na kind town park no me pato we nya children's park Nkoranza Roman Catholic Park omo park na wo ye for town park no eho ena dwumadie no etimi abaso na so far clubs ahodo omo ebo modern participate no ye wo Boabi Preacher Stars womo etimi participate eno achi ye wo Nkoranza Sese FC saso na Nkoranza Acheampong FC womo nyina ebetimi abe participate na bibia no etimi aye kama ye wo Dromankesi Hostels womo enso etimi participate Nkoranza Farmers FC womo betimi abe participate Doko Nkwanta 11 targets womo babi ena Nkoranza Adeshimai Soccer Academy womo enso etimi abachirade so use your brain FC womo etimi ababi saso na ye free 11 Lions womo etimi participate bi Akropon FC etimi ababi saso na Mask Soccer Academy etimi ababi Nkoranza Kelly Rose FC enso etimi ababi na proso Royal Link Academy womo enso etimi ababi na we clubs womo ba no ma be participate Nkoranza Municipal Football Association womo tournament womo eba be hihye so na so far fixtures no enya ababonten na se na mpanifo de fixtures no nyame ya aduma ebesi aye on the 18th no ye benya Nkoranza Sese FC se obo ye free 11 Lions FC we first game ebetimi atodwa eno achi ye benya Nkoranza Acheampong FC se obo Akropon FC saso na Dromankesi Hostels womo ebebo Max Soccer Academy na chese Nkoranza Farmers versus Doko Nkwanta 11 targets and matches ahodo ebetimi abaso nyame admo on the 18th and 19th me the fixtures no na no pentisha so say on the 18th and 19th no adaje enipo so ni nyina no nhihye pa Nkoranza Municipal Football Association for led by Mr. Kofi Wayo womo egu akwam no mo di aboa na Nkoranza football no enso atimi atumpon amaye na hye so say game back ebetimi abaso na Chade FC Chade use your brain FC eno ebetimi abo Nkoranza Adeshimai Soccer Academy na chese Nkoranza Kelly Rose FC enso atimi abo Royal Link Academy we nyina no matches ahodo on the 18th and 19th of November etoja Nkoranza Town Park Roman Catholic school mo honum enti hye no so senya me adma on the 18th of 19 no ye nyina ye kone akọ support na Nkoranza football no enso atimi atumpon amaye hanum say on this note yemfa afi7 NC na yenwuram na yemfa yaboafo ho nsem no entimi emrana no pai no maka to se bema de so otimi bo adwuma na yema mo piafo emfa kaka enkose adwana na ne medo Dr. Buakate Owoahene na ene Owoahene Adaruma wo mu di nupa abadwaso a omoboa na ma ne mema obi atimi asipi asita eni ntu ye bema idura na dwa wuntimi rewura na ya fro mi wura bomoden na fo ani chem Owoahene na oni mpanyimfo eni sawoso ye beboa na chese ne afota bra wo bo no wompa so no yetimi atutu ase na bibia atimi aye kama bema de makato sa wuti kwadwo papa kwam na papa akwa no de kaka ese dwanam ha dwen pa de ya ne se dwan kra na bibi bono tu pafu kama wujim se we na ni fufuo be kopa so still na kwabrane ese no ni nyina no tuanamo ene Owoahene Center Daruma wo de adura ya to di Odan Herbal Bitters saso na Odan Herbal Capsules wo de badwa so a won saka bia ebetimi aboa odende okay odi okay all right you see Odi Herbal Bitters ye de aba boa ama bibia timi aye kama enu ti anopa bomode na kope Odin Herbal Bitters ni bi saso na Odin Herbal Capsules no eno na wo kope bia bobo na bibia timi aye kama be ma wo be wura na ya fro mi wura eba no say kwadwo papa no ye nya fro kwadwo papa kwam na papa pe na obi an say wada pa daadi emode mo no enye eba no say ha dwen ti anamo na no pai na kope Odin Herbal Bitters ni bi we no maka to so do ani chim rooftop a won say ka bi saso na city cottage wo benya bia bobo na bibia timi aye kama oba watenka no ewo fom wadru Odin Herbal Bitters ene ne capsules eno na etimi
etimi abo enu achi emeba wa na ede mutimi sisa panty line about 3 times no won saka odin herbal bitters ni bi ebeboa wo na chese premature ejaculation ase atu saso na menstrual disorders ahojo oba wo kwa afitira na wo twa ajajo wo bo adwuma wura fo nka yesa ampa na 30th chena 31st no ni nyina no ase betu na bibia etimi aye kama umpata mo mi amfa wo nye calendar ni nyina no na o kope odin herbal bitters eye obo herbal center daroma etimi abadwas no kope bia bobo na bibia enso etimi aye kama ejama na no pay na nhyehyɛ no etimi akwenti no pay bomodin saso na do ani kyerem ewo pharmaceutical shops ahodo adidi so yi ewo Nkoranza ne mpatam a Adea Akye herbal shop onsa betimi akabi saso na obo herbal na nkasa wodo ani kyerem ewo hospital ho a wonsa betimi akabi na bibia etimi aye kama eno ati asomafo pharmacy ho nyina no wonsa beka no pay bi na bibia etimi aye kama ejama na no pay na nhyehyɛ no etimi akoyi ebia na wo penkyeremu wo pese oni mpanifo di nkomo bomodin na hwehwɛ Dr. Obu Akye akwan na omwaw na kyese bibia no entimi enye kama enso emfa emma ewo eno ati anopai wodi wani echem na akwa time herbal mixture ne bi wonim se won saka time herbal mixture na eno malaria fever pa de etu ase general body pains no eye time herbal mixture ena wo kope bi abobo na bibia etimi aye kama ede ama loss of appetite wontimi nidi bomodin na akwa time herbal mixture ne bi malaria fever no ebetu ase etimi ede ama na nhyehyɛ no etimi akoyi eno ati general body pains honam ya no pai wo pese sorry free mpam na nka wo kwa adwuma so ntem na eso honam ya wonti wontimi eba ne se ha adwen tu anama na akwa time herbal mixture ne bi no ena eboa na kyese watimi agina na so pemi na wo bo adwuma ma bibia etimi aye kama no pai bomodin na frɛ time herbal mixture mpanyimfo se wo pese wo tubi ton anankyeremu bi na ope frɛ mpanyimfo na 0244 417 669 0244 417 669 oh bomodina time herbal mixture no wetimi anso akope bia no nom na bibia no etimi aye kama edi ama na no pay aropa yemfo yani entrem na chese G&G Enterprise yankoje dance hu nioma je ya aluminium glass tinted one ni nyina no eye G&G Enterprise na wo wani eche no achi dance hu akade bia no eye G&G Enterprise na wo wani eche na yetimi aboa na onsa etimi akabi na nhyehyɛ no enso etimi akoyi enso ere ama Nkoranza wo wani echem e New Market Road up the traffic light wo no na ena onsa etimi akan ewo kasajan na bibia no enso etimi aye kama nkyeremu bia wo pe no frɛ G&G Enterprise mpanyifo de bedom na bibia no enso etimi aye kama wo frɛ mpanyifo 0243 344 280 0243 344 280 na bibia enso etimi aye kama last chance travel and tour makato say kwan no betu na momachira asem esan say ne travel and tour bi ye de wo kwa na ye de wakosi manchoa na chese ba bia obeda de obedi ni adwuma kra wo koye no na aye bisi basa e de ama ena no pay ye last chance travel and tour tie din ni ye esan say din no ene omhonam ese ye pa esan so omde wo kɔ no ye hwɛ na chese wanya adwuma pa ye ba bia wo koda wo nkodru kra no na hotel ya reserve dada enu to kwa wonim ba bia wo kɔ na bibia etimi aye kama ntia no pay last chance travel and tour na me kan for edi ama esan say Boana, Germany, Canada, Belgium, yet they will call New Zealand, Switzerland, France, Turkey, Honino, and your last chance travel and tour, and a bit to me, Edwako. Dear my last chance at down so from other travel and tour, when they say, last chance at the walk, your bow, and say, who could Jumaye, and yes, I feel now, and now a man for Manchu, but it's a hard dream, and into Bomadina, the last chance travel and tour, paying for any Savasona, the piano, intimate, and your come and Fama Nano pay, Nancy Channel, intimate, and Koyi, and Fama, only passport, only birth said, Nina, Oba, last chance, as a still, not Yayan, Kama, Etimi, Ediamo, Kmas, would any HMO Bokrom Junction, Yane Church of Christ as one day, no, any D and what you are, would when HM, oh, Atimota Kissima, your Colime Plaza, and Muha, and your boy, Juma Edwa Ghana for, and you'll be Pia or Pepaso to coin. I don't tell pay for last chance. Now, no, it means also 0543 565 968. Oh, for last chance, not when no Edins house. So, Yana, whom I bar, you room our man for Closo. Now, all updated stories are now paying second. I was Sompa 90.7 FM. No, Yeriaba Adea Abia Yabasisia. Are you ready? Any posokra quickly young Ramon said I guess a Monday night football hodo and so betimi abas na kopim La Liga Santander ye bega Granada obo Villarreal and wachi Empoli Italian Calcio Serie no wo mo ebetimi abo Atalanta Bergamo na ye club and Didi Lazio so ni Fiorentina Eddie Ebueni e wo Stadio Olimpico we matches ahodo a eno ebetimi abaso Italian Calcio Serie so na kopim La Liga Santander na ejepini na etimi atoja na ye hwe the friendly champion enra matches ahodo etimi baso no na say na nhyehyɛ no enso esi etie
ama say ne club and didi Leon game no enya de say game no etimi eba so ni nyina ne say nei ekoba say enioma bi etimi koso a ye beba na chese etimi di nchiremu no enso etimi abanti mpanifa prospon no sa game na enya de say game no etimi eba so no na enu achi matches ahodo eto dwa no say na nhyehyɛ no esi etie Rene etimi ebomode to atena ne baako ema Strasbourg wo mo entimi etimi enso eteka no ewo ho Lille Metropole eto atena ne mienu ema AS Monaco enso etimi eteka no Ment boboku no eto ebomode ebo adwuma in a professional manner bro mo ne Le Havre ebo 0-0 sa so na club and gin edi Montpellier to atena ne miensa ema Toulouse wo mo entimi ensiara braka Brest ebomode etena fie ya hehan ema club and di Paris Saint-Germain wo mo na ne o meka ne miensa ema club and di Brest etie ka mo mienu ewo ho no eno ati Lens ebomode to atena ne mako nine ema 90s antimi ensiara braka club and di Reims eto atena ne baako ema Lorient esi antimi ensiara braka ewo Clermont etimi bomode to atena ne baako ema OGC Nice wo mo antimi ensiara braka Lyon boboku no wo mo enso game no makacho se enya de sa game no enso etimi ba so e de ho nsem no etu jam na no pai so far ewo the friendly champion no say na hyehyɛ no enso esi etie ukopia the friendly champion na still club and di OGC Nice ehura jinkan wo mo ewo 22 points na Paris Saint-Germain eto so with 21 AS Monaco to so with 20 Lille Metropole at 4th position with just 18 points and a club and a gene Eddie Reims and so at a 5th position with just 17 points and near top 5 of the friendly champion said in Shishanati and I'm the Airman Nano pay Ewo Jumadiano so be piano and so at me Ayakama and so at me Eddie Amam Ewo Honum now young Ram Yanko the German Bundesliga no said in Shishano and so AC Etie not young Fama Nano pay matches Ahudua etimi Etoja Ewo the German Bundesliga no na Adaji any Posokra Ukopia the German Bundesliga out him say big games Ahudo etimi basu over the weekend not just what him say pan hyehyɛ no na ano enso edin papa ewo hɔ no de some of the clubs are pay no yɛde ho nsɛm no enso etimi aba na bibia etimi ayɛ kama ewo hɔ no na ewo the German Bundesliga no wonim sɛ Bayern Munich game no enso etimi eba so ewo the German Bundesliga na enya asɛm bɔfra kra enso ewo hɔ no ma na kyerɛ sɛ wokopie ma Germany boboku no ana sɛ Bayern Munich boboku no na emode mo no ewo so ye papa ne Didi Thomas Tuchel wetimi boy emo mutibi ko din kudin by 3-0 enso ewo hɔ no ma na enya asɛm bɔfra kra enso ewo hɔ eno achi yenya ben no for Leverkusen se auto atena ne mienu ma Freiburg asi adabra kabako Eintracht Frankfurt ebomodin etimi eya hwehan emo ne Borussia Dortmund game no ND 3-3 RB Leipzig eto atena ne makoma ko ensiama FC Cologne wo mo NTB asi adabra ka Augsburg eto atena ne miensa ema Wolfsburg etimi etiemu mienu ewo Bayern Munich game no makato se 8 solid goals ena che se Bayern Munich esesadi gu atena ma na team se modem on downstart entimi asi adabra ka no achi Borussia Mönchengladbach eto atena ne mienu ema club and GD FC Hibernian wo mo etimi si adabra kabako Stuttgart eto atena ne mienu nemom TSG Offiam eto atena ne miensa etimi editi omo Werder Bremen eto atena ne mienu ema Union Berlin wo mo entimi ensi adabra ka no achi bohun boboko eto atena ne mienu ema club and GD Mainz enso etimi etete kan ewo hon so far with the German Bundesliga no top 3 no say na hyehyɛ no esi etie Bayern for Leverkusen na ready nkan wutim say modem no ewo soro 25 points and on the ready nkan sa so na Bayern Munich eto so mienu with just 23 club and GD Stuttgart eto so miensa with 21 and a club and GD Borussia Dortmund enso ewo 21 on the 4th position and we later sa Bayern Rome na Italian Calcio Serie A yenkohwe matches ahudu etimi bas no over the weekend no na daje eni poso the Italian Calcio Serie A ukopia team sa mpa Jose Mourinho wetimi ekodi ncho eno achi papa na Didi Simeone Inzaghi ono enso etimi boadwuma in a professional manner black club at the gym enso AS Roma ekopiem Giuseppe Meazza Inter ena ne kan ba ko enya ade so mutimi esi ada braka enso sa game no club at the gym AC Milan women club at the gym Napoli game no ND 2-2 wutim sa mpa Victor Osimhen ne boys no wo mo etimi ebo adwuma ema bibia enso etimi kama Italian Calcio Serie A still Stefano Pioli wo gusu struggle the Italian Calcio Serie A eno latest update anano pay eno enso etimi abashane se Juventus etimi win by a long goal to 0 club and the team enso Hellas Verona wo mo entimi ensiara braka sa game no ma ni nyina no update ahodo a etimi abane league table Italian Calcio Serie A Brenninti Inter still wo mo din kan with 25 club and the Juventus aba beto so mienu wo mo 23 and a club and the AC Milan 22 enso top 3 no said the hyehyɛ ene de ema dwumadie no so na bibia enso etimi ayekama enso honoma yeri ho nsɛm no etimi abayanko La Liga Santander na kyerɛ yɛmfa latest na emra na no pay na bibia entimi enye kama na nim sɛ Clasico over the weekend etimi eba so na club and the FC Barcelona ekoto twede kane na obia nim sɛ ampa de ekwa de club and the FC Barcelona mo ba adwuma ene sa na enso antimi amane sa club and the Madrid kyerɛ sɛ ampa Clasico no munim bo wo mo betete ye 2-1 kankete sɛ branch and the Jude Bellingham wutim sɛ akwado makato sɛ ne bema agina so bruta eno tie oguso antena no pusu ana opusu a wutim sɛ ampa boy no ne modem no enso soro edema club and the enso edema club ye friend Real Madrid boboku no na yɛhwɛ
matches etimi ba so no club and the Atletico Madrid wo mu ba adwuma ne club and the enso the Valencia game no endi 2-2 e was that game so na club and the Atletico club and the Atletico be ba wo no enso etimi bo 2-2 e wo Real Betis eto atena ne mienu e ma club and the enso Granada wo mu siada braka ba ko Cadiz ene Sevilla game no eno enso etimi endi 2-2 e wo Mallorca enso game no etimi e ba so 0-0 draw ene etimi epie makato se Clasico no de e 2-1 in favor of Madrid na team sense no etimi akoye the league table e wo the Italian Calcio Serie A na anase La Liga Santander no na yemfamra na bibia entimi enya kama still Madrid are ready in kind with just 28 points which team sense no ekoye club and the Girona eto mienu with 28 and a club and the enso the Barcelona wo ababe da 4th position Atletico Madrid at the 3rd position which team sense no enso etimi akoye EPL no na yemfa ya fixtures ni yemfa ted bet no kakra entimi ento so sense ya brand koye pa na yemfa nsem no entimi ensi na no pai na uram ewo English Premier League na say na Shishero Ensu AC etie meno kase okopima over the weekend na daje eni pusinemo on Saturday lunchtime kick-off which him say Chelsea for side boys ni oma bro mo tena firma Brentford na ni oma kanimi no wo mo entimi ensiara braka enso e ho no Manchester derby ni timi ba so e ma Man City to atena ni ensa ma Manchester United e wo Old Trafford no na ye funeral announcement nya ade so mo timi bo modern etimi enso esiara braka e wo sa game no eno e later sa e ba Arsenal wo mo game no enso etimi e ba so a na timi say Arsenal bibia e kon kan e de ma de Ganesa o mo timi by 3-1 against a club and did Sheffield United. Crystal Palace, Etna Yahama Tottenham, and an academy room and Isiada Bracaba, Brentford game no Macacho, was Chelsea 2-0. Not Tim Sam Palchiseno, Equay Edema Club and did Brentford, Dominic Papadi team, Eddie Thomas Frank, and so El Honum. Nemo Modiano Rome El Club and did a Wolverhampton Wanderers on game now. Woman Club and did the Newcastle level 2-2. El side game Everton, Etwa West Ham United, El London Community Sports Stadium, and Anio Mecanibaco, Woman Timmy and Sierra Braca, Liverpool, Etwa Tanami and San, Emma Nottingham Forest. Womo enso entimi ensiada braka e was game no year league table e English Premier League no me no kase Manchester City womo guso e bo adwuma enso e was Arsenal Tottenham Hotspur me no kase o ma hwe ginkan out team sampa bibia no e konkan ma club ani din e de Tottenham Hotspur papa ni din e de 8 Pastor Koglu oguso e bo adwuma ye pa e de ma club ani din e de Tottenham Hotspur Arsenal Man City e at the 2nd position and a club ani din Liverpool ba be that 3rd club ani din e de Aston Villa wudim so mo ma de bon e guso e kosro wo ma ba be that 4th position bibia no e konkan ma club ani din and so Aston Villa and a latest update ever na yemram ni emfated bet ne kakra emfa so se sanse brand ekoye na yemfa nsem no ensi na no pay na bibia entimi enya kama dia yemram e club brantian din and so Jude Bellingham unim se classico boy no etimi ebogo ema bibia etimi eye kama na after the game no ena chese nei diamante ne se nyame ya aduma Ballon d'Or ne betimi abaso nyame ya aduma chena no diamante ne se Golden Boy Award no ebetimi akọ ediama brantian din and so Jude Bellingham wono e betimi adi Golden Boy Award no na chese bibia no enso etimi aye kama enu tia no ye latest update mensa eka edi free Jude Bellingham enso ekam eba na no paya meria ho nsem no enso etimi atudwa eri amanti boy ne picture and a just screen no so no enu tia no po betimi akọ the Golden Boy Award ne tie award no etimi abaso nemum ye likely so betimi agi award no e ya brantian din enso eri Jude Bellingham na Madrid ho na no reporter mensa eka ne na no pay and it's a boy and JD Oleran to ameni diamante se boy ne etimi akọ diagnose no na die eba and it's a boy na hwe betimi atena fie 2 weeks and san wetimi bounce back to the pitch na watimi abebo adwuma e de ama club and din enso de Madrid no e latest update the French international ne free camp e to jana no pay de ho nsem no enso etimi aba na Luka Modric legend di nkomo Luka Modric si amfa ntudwa was it boy near friend Jude Bellingham ne de winning ball ne ball pa was it anhwe Jude Bellingham ya wo be kasa boy no watimi abọ Madrid be ye 1 year now 2 years nemom just 3 months and a branch and did Jude Bellingham and so watimi abọ ediama Madrid and nkomo legend Luka Modric what e tujwa na no pa ya ye de ho nsem no and so etimi edi amount and so na after Luka Modric no wonim say enra before Liverpool game ne be ba so no latest e ba bonten and so branch and did Luis Diaz yetimi kidnap ni parents ne papa ni pa bonifobia chena kwa kwahye ba bia enya de se no ntikura ne yetimi ma bon mode ema ne be si akan e wo Liverpool game etimi todwa e wo Merseyside no na anopa reporter men say kan en say nei papa ndidi Jordan Club ye ko bisa say panyini na Luis Diaz issue no hu ni say panyini si amfa ntodwa wo se nyame anim no krani e ha dwen papa ne mom omgusu ehwe say police wo mo Colombia betimi aboa na Luis Diaz na busuafo no yetimi enso ahuno mo eno ye kakra Jordan Club ye head coach edema club and din ede Liverpool wore todwa ede fa Luis Diaz ne papa ensensem no ho
na enu achi abrantia ne di Diego Jota wonim say Diego Jota shego no e na okofa Luis Diaz Jesse e na otimi pagya no so also dedicate goal no e de ma Luis Diaz ne na busuafo se ba bia de ne papa akɔhye bia no nipa bɔnefo no entimi enya no na ontimi emra se de be aboy ne betimi enya sound mind na ono enso ati asi akan e de ma e Liverpool no e de Diego Jota enso etimi kadefa ne goal timi share no enso ho na all dedicate goal no e de ma abrantia ne din e de Luis Diaz na after that no yentin sim ewan sam fufrum na diamentin so kopiem Colombia police fon ediaba se ne wo betimi aboa no matimi hunu ba bia Luis Diaz ne papa ewo no anase ni papa bonefo ma che no yema 200 million euros ene yetam ediama na bibia timi aye kan eno the police anase security service omo Colombia no wo mo tudwa na no pa ye de ho nsem no enso etimi aba enough on Abrantia ne din Luis Diaz nsem no unim say me ka kire se frankly champagne game ba ko Olympic Marseille ene club an din Olympic Lyon game na ntimi amas na ni nyina say head coach papa ndidi Fabio Grosso yes brother club and ndidi Marseille move to Lyon home grounds no masa abo pa udwani show na was Sompa 90.7 FM ultim say coach no mas Fabio Grosso na nim nyina ye moja ni nyina no say abo na ya pa coach ultim say ampa coach sabe kronfo kra ya mpa na abo sa ultim say coach na nim nyina no atimi assess ultim say na ya reho say me no nti me no ka say okopiem the friendly campaign authorities no wo mutimi call us hard game no offer enya de so mutimi ma kwan e ma game no enso etimi eba so na ma me fa we mpi so ne mfa nsem ni nsie say legend bre no atimi aso Eric Ten Hag ye ko bisa say penny eba say na Manchester derby wutimi elusu ye Eric Ten Hag see mfa ntudwa was here say very simple was a penalty na yetimi jedima Man City no eno enetimi kuma musunsu enu nti and now small man timi anwe ne sa game na eno mutimi di ncho by 3-0 no the Manchester United mo head coach Eric Ten Hag wori tujwa na no pay dia ho nsem no enso etimi ediama e Sompa 90.7 FM na no pay na bibia etimi aye kama enso etimi ediama na no pay no Vibrant multimedia printing and design solutions na no pay wodi wani betrim na just so printing ho nsem ni nyina no yetimi aboa na bibia etimi enso aye kama nti no pay for any of Vibrant multimedia printing and design solutions not just for printing and general printing large format printing photocopy scanning autocast laminations ni nyina ye bi Vibrant multimedia printing and design solutions na be fa printing ho de Vibrant na Nkoranza recruit your madie ya je atuma oko na yetimi abo na bibia yetimi aye kama Nkoranza ye old market storeroom number 20 ho na obe Vibrant multimedia printing and design solutions na oni o madin sawo na ya bo na bibia no enso etimi aye kama saso na betimi afreye na enquiries bia opese oye no yetimi ede adomu 0245 46 3216 0245 46 3216 and what you offer 055 9301 055 9301119 now bibia entimi enya kama emfa ema na no pay enso on this note yemfa nsem ni nsi aseda PS na bi nkoma systematics aso na wo nyina timi boa production team no fa apam nyina no echechiri na no pay ni timi ere nsem no enso etimi ebe na mum champion producer no legend Owoahene Acheampong ampa wo no ere boa yema tese presentation no ere bibia etimi call talking session kwedin no Ebenezer Donko betima from Eben the sports maestro yakra mo magic in the air. I am life herbal mixer and life power capsules. Na me boma akuafo, a teacher for, a driver for, ni obi biara oye jumaden edino. Na me life herbal mixer di me ohuru moja ene ntini mu. Na me ifi biara nso afri ni peduani. Waist pains, stomach ulcer, ene honam ya biara. Eno na me life herbal mixer me ye ho adwuma. Life power capsules nso. Empanfo a wa ho den sem wo form e wo mpem. Emma won so enya tinka e wo mpem. Obia yare or son tentem. Menstrual problems. A ma won how ever wanna fish komu. Mobe demo to life herbal mixer. Any life power capsules. Nkoranza Abibremo Herbal and Surgical Center. Satchmo Organizer Health Center. Rasbobington, VRA Animo, Adea Akye Chemicals, Old Market, Asuma 4 Chemicals and Pharmacies. Ubenya bi ewo ho. Mali Boga or Abuantam. Nanano Information Center. Dr. Nkwanta. That is Sam Chemicals. Akum Sadumasi. Elder Pia Chemicals. And Kwabe. Sachradumase Mandela Phones.
opposite Sechadumasi Rural Bank, Francis Chemicals, Busia Police Station opposite, and to Annette Mobile Money, Police Station Dadano Echiho, Agima Medokono. Any drugstores BM. Nani Duduomuno. Fre 0551 880918. Life Uwan Kwa Owoahene. Koshile, wow, Behunu, Pedansa, Neja 3 points. Manenko, good. Travel and tour company Bain Wagana Ha, or kind of Kremlin Hoodianti. A real show, maybe I would do a course one. What you better TV in radio show. I can't hold price of Cratch level. Nansuan Philly. Say. Hold on, I'm coming. Sa travel and tour company Korea, Wakacho was a pedjuma, accommodation, and your whole salary, our Bruchama War, Obeko Sabe Pepe. Say a school, and now holiday now Cronswa, or tin the tech, me patron, hold on. Or the month for US, Canada, UK, France, Germany, Poland, Romania, Cyprus, Cuba, Malaysia, Indonesia, Australia, Dubai. Just say if you are saying nothing, on to Minswa when you see car. And your last chance travel and tour. And your last chance travel and tour, Swampa. Was higher ticketing and reservation simple crap. My bonus war. Oh yeah. Kumasi Obuakom Junction, opposite Church of Christ, Dano. No Benny 360 Pharmacy for 0543 565 968. And Accra, Kiseman Junction, Game Panya Chimatakwano for 0553 985 231. Ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ani mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a uni anika ani anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ana ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi di afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no adi wakoduru anika sam ahinta sam a sabre ya wo temenkan medema wo se edin no eye 3A co capsules ya eye koko master mesra utie na sha no nso ba bia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroi ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu ofo mani nkyere efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibidro depot. Mami adumei mesrewa be yi niam esu anso asemi na ahya se fifirigui anhwe ebi mpo bebobo enti sika kakra wo fa ko ye eho niam ani bebre se hwe ebi mpo sa go ka ni mo an yatekwa ne hene na boro sana se wo no ena mehunu se store bi ho na me bowura ho eniam ani na da yo fi niam ani bi ka ho ana me pacho da bi oba pa eniam ekrokro ni wa me kofiri yi nemum Atiko Home Stores niam no bu afunti ena ma sika no to ne dodoom Atiko Home Store omo niam efe dodo se wo fa niam papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop and deep freezer ice chest ya can call me size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches compare size bia open na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals any energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey Irish cream vodka any dia keka ho washing powder any semene bia di dwade sande siniema shampoo papa e frebrochi so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray ntosi cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia akuani wudua no machine ya wo de spray no ne bo efukra Atiko Home Store was 0243 629295 Atiko Home Store Tano factory price Ketios Marketing Agency. Wamo enede 5G drink. Till 5G. On till 5G. Na so people say, hey, 5G na den eno ye technology na nam say debi. Tieni ye. Your green tea. That is the first G. Your grapes. That is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius say 5. And the 5G na say no. A non-alcoholic. Ubie timinumbi. Your bakwa fan miso fruit drink. And afe bakwa also add the aperitivo. Nina you bakwa fan Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu domi heavy do abrosan mu why honey tuno. Domi heavy do abrosan mu ho any tuno. Number ni 0246 270 221. 0246 270 221. So per 5G.
Mizo fruit drink. Call for Co-Pre Store. Obuo Nyesuro 21st Clinic. And now Bojibo Ventures. Nananom emwa duma nyina afrosie die nanso wonim enkankatese mu denti na esi nkanka hene abibire mu ha asoye etumi die bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no de wono be expert wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro bia wonso wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de anase ache woyam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene Obo Hebafo se wo hu ekira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo Kasoa Tachiman ana Nkoranza nso Obo Herbal asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Adea Herbal Odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 Obo Herbal abibiduro kasa Yaba Sompa 90.7 Adesi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma hodo aye wo muniti Sompa 90.7 ya hwehwe dwumadi a yato ne din se ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besin konwa na topics bia akwa enu nchinyi wa hyewa ye ji nwachinye no obia de gidie aba abeboa ebi ni se aware dodo esubo ensanom awusesie ani bebre a ekeka ho search media ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkoranza 90.7 and Sompa TV kwesia de bia enwumre no nson kopema enwumre no nkron kwesia de bia ubesia me ohinini amakrancha dozo a sofma mi premeni ye ne abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen migidie ne sen ye nyina ye gidie baako Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye nyina ema alala construction and training center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre alala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling numpo ene kumino alala construction esi adan etono fofofo alala construction and training center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachiman Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite alala construction and training center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students are moya building and construction plumbing anase tile no ubetumi abaye attachment ewo alala construction and training center yaton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka for alala construction ewo 0540 379381 ana 0249 591700 ana so say 0246 702306 alala construction and training center se ubesi wudan no a frey na yensi enwie ne prekomao Hey, Ataje, yate dene, eradi ye dawase, masters, moye aluminium and a glass and wojumano. Se said ye come one G, if we said G&G Enterprise, Ababe PM Ewon Nkoranza, wo di juma sopa. Ne body say aluminium profiles and na glass and who akandia pa dia. G&G Enterprise, Edia Husani Abreye, Akandia ni bini window locks, window robbers, center locks, net robbers, 40 corners, 40 round corners, a local pulse of all colors. Open windows, doors, showcase who are candidates for G&G Enterprise. Glasses are who now blue and the plain now. Our G&G Enterprise. Now I'm paying up at the end. Me come from out. So on Nkoranza North and Asa South. Busunya, Don Kwanta, Akumsa Dumase, Sechla Dumase, Ajura,
table kwame down so any nkura twa ye ho ahia nyina odofo enko ba bibia enkoto glass aluminium ene ho akade bia said your price ne tie e won kran kumase ene ba bibia koto no cha na te wo ha na ha kura nso so no ye wo ahihye de sonko emma wona woto no dodo G&G Enterprise e won Nkoranza Kasajan New Market kwan ne so ben Dr. Jesus san oni amo great agro no e wo dan ba akom say ya frefra wo betimi afre 0243 344280 ana 0247 773324 G&G Enterprise maba ama yekoma dweye Grace Gas Medical Suppliers no kwase mobedon Nkoranza man eni nkura hodo atwa ho ahia nyina ni senti ni se wiase yeso akra yeso yiyare na Grace Gas Medical Suppliers muna mayese kokromoti a yentumi sam ho mopoda na makofa be fomfidi hodo a yede hwehwe nipadua mu etu yare asifiri abrabom mekire mfidi hodo a ebo yen we dada setenem emo ye pomidin no ejira brane apomidi so ye adwuma ko nkura bata hodo modern roma mesi bibia kire mu anyado de meka ne se Grace Gas Medical Suppliers waba or face aid niema hodo ni nyina bi ebi te se first aid kit plasters cotton wool mesi emfidi hodo edi akotene e wa yare se adwuma mu ne die ubenya ni nyina bi o Grace Gas Medical Suppliers surgical mask stethoscope oxygen mask eye chart scales blood pressure monitor pregnancy testing kit thermometer resuscitator bandage dropping bottle cane crutch antiseptic ene niema hodo pi abusu se tam Grace Gas Medical Suppliers a kira kwan won Nkoranza ejura kwan no so Honesta International School ne die nimhwe bibia ni afra homatrofo yi 0200 705528 ana 0245 372919 Grace Gas Medical Suppliers apomudin ho niema de wo fun na wafom kwan Yaba Sompa. This is Sompa.
Nana. Na apomu biem. Mama Esther nyom nyame atwitwaje. Atwitwaje de nyame ase. All right. Enkomo na edadwane nana mama hyase wo ho enom. Justice William Atuguba or say Ghana Constitution we are ye way. No crepe woman say enye nea eboa Ghana man. Nti wo say yesesem ayese constitution ya achia no ama ahode na kogina efa. Nti o hwe constitution say the city na ama Ghana man mu no nipa kakra bi na ayese constitution no boa wo mu na nipa dodo a eye Ghana for no enhye da moaye nti no yensesa nneema no bi mfiri mu na no na Dr. Oduro Osayen so say constitution na nkasa no hwe ba bi a ye firi ye de ebinya constitution na already hu say constitution we no abone bra wie wo say ye de to nchen na ye foforo say be ya ebetume aboa yen esan say nneema Ghana for pese yesesa nyina no constitution we no asia no kwan yentume nsesa enti say ye koye review na ye ko dada ye ho fa ho a ene ya sen ko fa asma be say ye kon ene say ya review ya wie nneema yesesa no ya nsesa de na che say no ano no enti ono de susu say constitution we no kura na ye mfa nto nchen na ye nye foforo pacho ma mintie wadwe nkyere e wo ha enom na emisa say constitution we abone bra wi ana medase Owoahene mamenchia atifo ya Adea Akye ya obia etie Sompa 90.7 FM Christmas ikudru Sompa ya anya peseme nkumidi anya peseme nkuminya ya kai onibi ene ekunafo enu nti momme enye mmoa na kakra bia obia benya no momfa meboa Sompa akyede ni dru ho a nipa woni ni da so no ono enso asere ama ne kraba no na ni nyina mu ne ye kase nyame nhira no ebi betimi aden aba wo so Owoahene moma yemfa nipa binum din ento yitim sade be ya obi ye hero a ye hunu se we ye hero sa pani a odi kan William Atuguba we hwan former Supreme Court judge ni amam for the back kind of 2013 election petition no ono na panel na etna se na oda no Uru Atuguba ni din eya ade a Ghana ha obi abo right na enem be se misisu point blank say papa no we hero on person de no kure bibewu ebewu okay afi ye papa ono so all call for total rewrite no wono nso ye hero right ye mo wono nyina aba so right enu adwemu fan a wode dwene Ghana fo ho wono makade right nenso the dominant wokita sa constitution no edi bu Ghana fo fa so no enya ade a megidi ye so on bepene anything when only the scammers and armed robbers armed robbers ye NDC for ye papa ayi Jerry John Rawlings the late sa time no kita soja amamu the constitution no won mo ye no na wo hyemu kina ena aboa sebo me hunu se sebo aye na fuo na waka se sebo afuo ni okọ holiday na ode akoja watchman krantie duru ho ahoyafuo ni sebo afuo ni ebum sebo nso no ada sa time ye papa Rawlings huhu no mo de ye constitution no e favor politicians no eniema bi e be massage amani timaye ne dem wo hu se amekura me be di president se Ghana for dwene me ho na de chiro constitution no na de enti a NDC for ye armed robbers na me mato NPP for din se o mo yes scammers ne se NPP ye new patriotic ampa mo ye patriotic amodwen o man ho a enka constitution ya Rawlings di bu ye fa so kam so mu medidim enka mo baaye no mo be buanka NPP for mo so mo ye patriotic o mo dwene o man ho ko so mo kura de call say Rawlings ne ni NDC aban e the constitution yi abuya fa so ache na de ma scam ne say omo dada ye man no kwete say Rawlings aban de enye no mo de be ni ye mo baaye a mamra kro na Rawlings de bu Ghana afa so bu kam Ghana afa so no eno na mo so mukitamu amoda so didi ho bepem ne enti ye fa PNDC time nto nchen mamra no ye ba no Fourth Republic ya ye sha ase de kabima men kabi amamuo eye adwuma na NPP for NDC for de sa mamra ya ye ka ho asemu yi ebu Ghana fa so enfie makomako dunsia senen dwoma matam wiye no senena do wiye ne tema NPP for so de ebu ye the same dunsia dina che say 16 plus 16 ye saying 32
enti saa mamra koro na ye kan ho asem say ye hear review and rewrite no NDC di bu yen NPP di bu yen nti wo fie na wutie mi a man kan sere te se de party no mienu obi ye kromfo che obi we ye am roba na we ye scammer ba ko de yi na nim de bebo kro no na ba ko de aye no so oba bebo anso no na ye kromfo panin constitution no ye hear total rewrite e wo se ye tro ne foforo ankasa enye review de say reviewer the same thing and a certain president bi ebetimi abia ma na kɔ ne interest ne akɔdwete fa ba bi ya enye den ensam favor ni pekuo bi no na se ye nyina ye tena se dwen se oman ne di modern way modern day system e de ye adwuma yi ene se de wiase akɔ nanim akɔ akoduru ene de ne ye hu ne de ye te ene de wiase obia pese ne man kɔ nanim na wiase se ye ka se obi kɔ aban mu na wono na ekɔ akɔsom na obi a oye adwuma as doctor nurse teacher extension officer bi banker wono no de o deserve se ehia no na me a me koso e oti se me ba be som oman as a politician no ma yeye da bi ense se ba ne saa mamra no ene wo se ye tworo na matimamufuo nyina ho ahihan won money is not make at the private sector na nado ne kan you wo se public sector rather money is made at the private sector but not the public sector. But this is the case. Constitution we no. Say a teacher for aduane free maimu, nurses aduane free maimu. Obi abeso obetina maimu mai nya kono biem. Nipa kro no ka say public sector nya ho na make money no. Enne hwe one na busua. Enne hwe the party members. Obi wo opposition po no wa kwanya ewura aban mu so wo opposition po no so mo ya yonko. Omo nyina ye kro sabre ye odi edidi ma no yonko video because omo nim say 2024 be san dane amakrofo yi ekodu omo so tem omo wo kwan mo fa so wene contract na se o aban mu kakra bi mpo a menua wadidi nti mi susu say constitution no ye hia total rewrite. However media material radio esu aka ho hwanum de be pushi eno ne asem no NDC for empene da NPP for empene da because omo nim say emamra no omudi ye de omudi bugana for leader ni obedi animu amaya ye na yenya bi ana because President Mills 2008 when oye campaign na oka so obema ya sesa constitution no mu oba ya so true ote commission omuchini Ghana nyina ensema amanfo de call say yenyina so mfansesa constitution no na over 84,000. That's right. And some proposals and for the call over 84,000. Yeah, the call omu Constitutional Review Commission a report. The report no call report no was 900 page report and omo de call Imuhana President Mills eka baby no. Ni obedi na de etro bibia ye friend white paper. And near man na Ghana for say yenyina some fancy san constitution no white paper no ebony nyina to go so no omunya adwene omunye ntom and from there a report no kwa yante ho asem bi bepem ne 10 years ni yewura mos nyankopon fa na currency yi oto wani wo Ghana aban mu a wono ma bedi mampani no nyina wahu mos so nipa wom da obi ani ho a wabedi Ghana mampani a woye patriotic tio obi ani ho in terms of time at be Rollins me can obi ahu nipa ambo omudi ye papa Jerry John Rollins the late ye papa kofo Mercy dia way outstanding John Dramani Mama the current Nana Akufo-Addo Mercy ejina wono ntema omo ye num obi ani ho anakoma edani mu a wodwene Ghana ho no edru Mercy enu ti na wanche no he Professor Mercy wono nko na timi ka say yasesame mo se mempam MCs no mo nkodi den what be that Professor Mercy was not NDC, he was not NPP, he was a Ghanaian, he was a patriotic Ghanaian na sa patriotic Ghanaian no et se sonsono no wakoto eye nkra ne twonkumu sa na sese ababeye ntina enya dia na politicians no eni yeden eni gine ho this kind of president no are we going to get some say ye benya omampani bia obeso because unim they're likely for us to get another president 2025 no
eye nipa a wɔtwerɛ white paper ma ne bo ade no gu ɛ no meboa nyɛ papa John Dominic ma time na yɛtwerɛ white paper bogu yɛ yɛtwerɛ white paper bo ne nyina egu yɛ emfa nyɛ ne nyina mom ba ne dodo na de hia na ɛbɛmo obogu yɛ white paper a wɔtwerɛ bogu yɛ no yɛn papa a wɔte so na Danko Akufo-Addo wɔn support white paper na nkɔro so call for the review or support white paper no iti omo mienu na aka bom na omo de mamra no bu yɛn fa so me da say eti si antwerɛ constitution no foforo pa de ane Ghana fo yɛbɛkɔ so asu enkosi hu nana me da say bebre offer mame ntie we nti nana gina sɛ ɔne Dr. Odros ayɛ adwen sɛ yɛntwerɛ ade no foforo enti mame ntie wo nso wadwen kyerɛ mfiri ha nana mo na menche yetiefo ne yahwefo yema wo mo na fe menka mo bia nte se sompa edi sika aba enti se sika no bo modern se buru nyen ene se enuru so no obenya bi ede abofie bra na unyanya ne sanso asompa akyede no na ontutu so dudu watimi ayi ede aka ho na yefe pa ene ne sompa sika promo no draw no nya draw pe onua fa wo so o draw na hwese drawing no ebe fata wo na ochefa ewom wonu age 5 cedis pe enche yebeye draw no star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash na fe waba wetwa ticket do a opa bia ba ko ye 5 cedis mo utwa nso ampa cho ya utie wo Sompa Nkoranza ntie ya na wetwa Sompa Nkoranza no na watimi edi ni ye utwa kese a udi kese nti me so ahwe no yi me hunu yanka eno nso ya na mempese obeka bie aha nti ya na watwa na kese na wadi ne kese nana constitution no 1992 ne tintimye na yemu se ho se eye kuo ben ene tintimye ye tintimwie ye no man no gitum sampa esefata na so bra wo mo tintim no nye dom no nyina na ko yo aha sabre no na sonomba no wo ho ne so ase wo mankobi won boy ko troye ente ko wie ne se de na badi kan eti ho se wo mo ede ye te se kurutwa amansa na ye de edodo no ase obetimi ne nwanten nyina edi agro nti ne ye ampa mampanin dada John Evans atafi famous his excellency nyamemfa ne kransi ye e propose se nka be ya nanso anye aha na Ghana constitution 1992 no wohwe sabre no a nanim die nhye da ma kese saa o e wo ye mpotemu ha se nde nkurankuma akura time gro iPhone ho na wa free phone ne se hemfa na misika na me de troye no phone aka che ne se hwehwe osumye na ase ana se hwe olokanum ampa obekọ na eda ho no na saa de ne nyamai enti akwa ete se entoma dada ne ye pese ye de mmono tem eda ase bo ebete enti sei ye kan review na kire sen ye mpense mu na ye nhunu ba bia tokroda na se ye pense mu ye pensem na ne ye twiregu ho de ye no ye ntwiro no ngo ne ye hu se aha de mmoa ba bia ye duri no bra ye tintim na nipa be se ebia apem ene wo man no mu a sei wo pepepempem ene ye duru enti e wo se review dia na se rewrite no ebem na constitution so fa UK babia ye japade kese pa wa wo motafre ho nanso yenye obi a obetimi de ne nesi wode ne nsa apem no bo achese afi bia ye se remittance se eba no quota sei ene wo se eba ye de wei ebeto ehwa amamo nso modidi ho na emom nka hunu se japade enye nduru sa ne de ene ye wo kwantwa wonu me ni memra no saafo ne nyina enyi wo mo sentiments ntonchen ne enwene oman no ho nsanse ya sanse a ne bo aye denden amayen ye nananom ye bi ebinum ne tena se tintin constitution na besi ne eno ane ye de ye adwuma nana de ye se ye ni constitution na da ho no sese bi wunyanya asempa nkonko gina mra nim a ye fa mra na to ho abekere se we kura ya mamra ne tia e kama ye se Ghana gi wonu ma ko school kakra na wo musua constitution no enenim de aka bia nim nanso wo manya mamra de won ko school kura ye so hunu na wo hu ba bia so tutu na namo edisie na eno no nso na se wo mu hu a wo be hu article 71 cross hwan for no wo mu na obese ye brema wo mu die enti eni ni nyako ho saa na adwemmone aba ni patrim e ka ho bi nenne ye kuya ye ya
sabi yɛde awuduro fra de fra fatrasa na ebewie sabi o yɛde awuduro na abadwa so ama nipa etodi wuo no constitution ne ka ho enti rewrite no yɛsɛ yɛ rewrite anhwɛ yɛ bi be firim yɛ wire be fi bi enti yɛhwɛ UK constitution a wohwɛ Ghana de na asɛ yɛtu UK de ne firim ɛnɔso nso wɔn mutim dibu man no yɛde hwɛ baako na mampani dada John Dramani Mahama or the white paper bottle twene no how many pages 900 page report so sene gas sene ne say tintimu a ebese dictionary nanso Ghana kuma constitution o anka Ghana constitution de ayere so a sempo be dupe etimi chekere no enti yewura atugu ba kasa wono emra no wadi so a tena Supreme Court a enti sabio ye de asane ba beto ho no wo mo hwe ne din enya Supreme Court ni me hu say elections are won at the polling stations and so da ni enim ana ni enim enti wo mo na me hu no sa wo mo na me hu say any idiot can go to court to say the chairman NDC yewra say dunkati aka yi enti bere ko animu no say wono nso ye mranimfo no wo mo suggest ya yese say konfo ne kire musu a odina kokoba na eyi enti wo mo enim mra no constitution na eda ho no wo mo ma yenti ase eyi de na wo mu emfaso ben kura na wo so maman ma no na say de na asie enti a ewo say yesakram na dada no a no wo mo nam ho no de na si wo mo kwan na sabre no wo mo ntimi nka sabre no mo wa take 71 so okay nti no wo mo nya so mfaso odi na mo say ide a ye firi mu ide ene ye nsesa no nyame hu ye mobo asofo no mremu wo mo mremu bi se wo mo bam na wo mo de tworo no to ho a ente sa ye besesa ye bewie no ebi no besa aka wo mo nsa enti still ye hia mu adesua constitution na eda ho no firi ano kosi to ye nkyerɛkyerɛ na obi ante ne ho ase na fe ye musa questions wo mse de wo hen na obenya nke ye nyim firim na ye nto ato no na constitution review committee ye no no mo tworo no enti no hwan pages sa ne ma ne de mempeni dada hwem no hu se we de already no mo aye okay omo ko district bia ekojije adwene district bia kura na omo ko ye no forum na omo ye na anya bie kura no apart from forum no ne nkrofo a ye engage wo mo nyina no district bia nipa nkasa kura nipa bebro nipa bebro 1 million ekasaye ekira adwen enu ta yinya about beye 84,000 proposals okay no proposals nkwan 84 ya manfo susu ye nkwan ya about beye 84,000 se ye nyina no so na ye nsesa constitution no eno na omo no de twere omo report 900 page na omo ka se ye nsesa we ni entrance sani asem no ni agina so no ni nchiremu no ni aha no na omo keka ni nyina bom ye de ma ban nti no it looks as say sa ne ma ne de yaye and most of the nema omo raise ye no according to Dr. Oduro Sai no entrenched provisions entrenched say ya direct no de ko obi so enye ne a nipa ba ko betimi asore se wono nko ensesa no okay parliament ko ampo kura betimi ensesa no eno no ade bi ye entrench no ye behia referendum just say referendum just say Ghana fo nyina ena ye ko kire adwen ewo ho na saa ne ma no so na omo no nso mpese ye be ye no omo no ye hefo a mpanifo omo di animu because say ye kan na be wie white paper no say white paper na accept say ne a constitution review commission de aba no eye enti no bia ye initiate the process a ebe ma ya ye changes na omo kan na nka ye shaase firi ho dan so no ya nuru wo de constitution mu no ma menye mfama no nsi na ofoforo mrem ubusa na naba asembi se constitution no a ye ka ho asem no na ye pese ye tintim ana se ye sakre mu no ubusa question bi ho na na nim bibi se de ade wo ye si akoya ye twetwene sere ne abasai se ye be frɛ dom a dom na ye frɛ wo mo no me se sabre no na digitization mai na nimde bebre mai sabre na flat screen kura ne yehu bi da na campus ya ba bi hu tablet enne baabi ya pemaduru no yemu se ho se hwe osaje fo Dr. Kwame Nkrumah ne penso se na anya constitution we na yusu
Sabre no wotimi si yakoso mbudam ema yen. Sabre no na Poalugo tomato factory wotimi ye ma yen. Aboaze hwan grass factory wo mo ye. Akoso mbo textiles wo mo timi ye. Sabre no na constitution ben ye yusu. Enti yen san ye chini yen konkobusa ho no. Na fe yen hwe efiri osaje fo pen so ba ya ansana sa constitution we beba. Enti osaje fo pen so na ye yusu the first republican constitution. Okay. Ena ye firi oba second republican so ye benya second republican constitution. Oh, okay. Ena ye benya the third republican constitution. Enti hwe Ghana the fourth republican constitution a hybrid. Hybrid na chere say first na kakra wom, second no kakra wom, third na kakra wom, America for style kakra wom, UK for style kakra wom. The Ghana constitution we no a hybrid. Akwaye no man takra. We kakra wom, we kakra wom, we kakra wom, we kakra wom. Enti se ye ko no man no makuro mu a aye misade o nwene prebu sanse no man na ba nwene wo made. Enti constitution no yenye Ghana de ni yenya amanfoforo nom de no na uyin osaje fonom penso a omutimi ye japade ma amanyi eto nchen na obusa se sa constitution we brabe na abo e de aboa anti ye pese ye sesa no na se brabe na ammontia ye pese ye sesa no we ntimi mmobra bia na emom wo mo a ebo wo mo ho ban no enetimi bobra esanse eba se ye mpesika ye se ye mpe wa aban mu nanso aban bia ba onyesika ehia ne sesenya aban no be yeye anse wafiri so na mmom Ghana fo na obedi wo mo so no no wo mo bre over me da say brother mamintie won so wadwen wo enkomoyi ehun the call for review of Ghana's constitution the nyenne but latest to add the voice na Yewura Atuguba na one of the challenge yenya has to do with the fact say yen fa nia ye wento nchen kura na yenye foforo anase nia ye wo mu kura na yen yenyi bi mom na emfirim because bi nso ka say we no so won mfa so kakra de aba ni nyina put together no ma mentie wadwen kire what is it that has immobilized us as a nation ama ye can constitutional reviewer nice and ye den Nana meda sipi achia etiefo achia nananom achia sofo achia mpanimfo bibia otie na lope domase na sompa ya base be sompa de kan se obi woni e mo pese obo hu dahura menyina abontin entity obi anu asem wa ankasa ye ha na public place obia timiura ha mento sebi obia otimiura na oba ne so ne DS no ye de bema no some of them cry na nye ade na obeton obokru hia information bi oba obenya uhia clarification oh na naba kifa no hunya no mpabo aba kokrate na so bia na naba kifa no kra unhi ya ne da no amobi aka to wadwe mesrew wode uhia bibia kire wadwena braya so ya oba ye be kire mu na ugira montiti amanfo na akonya problem amfa blame no ma meto yeso na ye bone ma ho dahuru so ma amanfo mo madwuma koso na na mamidi bi ka ho no so ma me kwan a outskirt na ye wo ha no na naba kifa eton entade obetin san na naba kifa ho Nkoranza ha na waduru bi a sunyane so kwa akoto the same ade na ebi wa ha yetu ono wa kire ne for say the risk involved enye sikasem kra but ya na risk ne wo mu no se woko far place no woko closer place no which is a difference in ewom ti yesre se yesu ye kuro ne ye build ya se de na opapam kan e be yi ndi se bibi wa ha ne ye betimi ato aye mo ma ye nyuma ne nkoso na wo mo obi de yi na wo so de de ye ngazo Nkoranza the same thing na abakuto no techiman sunyane kumase ti ya ne yesre wo nyina se ye da se pi media the American anopense review and rewrite the same thing a brofo na asesa if is a woody kasa no ka say the constitution you using your first second third and your share near pay others in your kabum and ye de inti enya ade ba ko ne de na emom nipa no more that time no so no is as any free baby aba baby no mo so no omo hu wom omo bom nti enne ka bom a ame aba beduru sei na wo time ye duru na se ye twere enne ye twere foforo kra a time is come ye be review because system changes
nipa nyina na omo sesa nti mere sesa no so de ye se wo so sesa ho nti yehia se review ni ye omampanyi kofo ene di kan sha ase a meteye se constitution o se san ono de ba bia no wo hwe parliament a se ye 50% in free one o se e ba se ma parliament no mo adwuma no mo nye effective because omo check and balance omo ndumi nye wa se nipa no okokọ ya ba adwuma no otu kwan bi okra parliament no onko to no ogiri se ho ne yenhwe ne enye ho adwuma de to to council of state so you no hu ni say omo adwuma no say atwam ehia se benya council of state where we our cabinet or other ministry omo tena se dwene ene ye enso kan na ade ba akwa ne ye kan nyina se unse na na be kan ode answer ne ba o se omampanyi dada John Ivan Fifi Atamels obi a we exceptional na Obama ba o kan ye o say we don't need strong men, we need strong institutions inti se yebenya obi a oye Ghana ni no behwe ene daache ene ni mabunu no ka daache a on bi ze daache ni like 200 no ene kora ka daache because enra ni enuru ne nti every nare ko nyina no the next minute bia no daache na community just ebe kabomu a ene onya daache mu a na chirichiri nti yesre obi bia say one constitution review no e was say review said ye omampanyi dada John Ivan Satamel say sha ase a na ye ne e was say yetimi sha ase na de ono ka se ntwere foforo so be twere foforo somebody is in place nti to write it no no kra no mramu kra no yes o trase ano say be twere de aba be to us you understand e de e be free abi akọ nti ni nyina is tantamount to review nti de feel say wo mu a asad now MY after over 30 years getting to 40 years no eno ne ye free na de ewo because we didn't get the constitution oni nyina anye dabi ebi wo mu eye pa unzo of apam de ano kan ayi sa take 71 rent de bia ye ntoko ote ane ma de bia oka ono ene anyhow obi also ono so hwe a ebi o mampanyi kufo so hu ni say parliament ni ye say perspective no ba ko nti ye review no said the honorable justice Atuguba kan ye no do it the doctor Osai so kan ni nyina ye pe say ye atwe de fufuru say ye tutu mu ni nyina na the same thing be board down say de wo mu enye no ye nyimfrim de wo me beboa no de beboa no ye mfa nye de enhyem na me de American nyina na say nipa ye benye omomo madi animu nipa mra ne be hye ne nsa no ba we say say review a de wote so no ono so de ya ne ho bebo ade enum because otumi o ya ade no na ade ni nyina ba be si ne nsa so say ebedu former president Mahama so what the pandemic no ye what to ye so we the people no and now no people are making merchandise of politics ndi niam ni bi okra na nka ye nipa no now na bread see so now of apam ka say e see eja sa ade say oh nim dia for one nim dia for nim dia nyina nim dia yenya ye nyina ye biebiem se se biebie constitution na na say na na ba ka ifate biebie ma na otia so bon so no we ya ye emwa part of nim dia and the say na o see eja ni ehu ni se ade ne se nkoye ma se MMDCs no ye hu ni se nipa ne to no so aba ebeboa ye nyina ye hu no enu enya se e bia lawyer bi nko lawyer bi okoro oni grounds wa ono nkran kwa no te de ekoso MMDCs no e o so nko ni danjanom ne ade na ni nyina no onim to oka wa de nadwene keke na de eka ba ya ye te ho no ye hu se de nema ne sia konti de ne se yes ye mpenim de ne ye hu no right see ye musa ye busa de ye kire na se ye ye nyina ye because when the majority start calling the artist no ni option bi ase osu obi mbo hu ni say ododo ya dwena no hu say dipadodo na no beti atwa form so obe maneuver nipa su because emfaso obi wo mu a e koma individuals na omu di adnanti ye hwe hu say Ghanaian sem ehia say Ghana ehia ye de to so to nipa on so odi ade ni ma me ya ne obi a e wo se enya nipa a ye to aba bi ase finally ye koto aba na manfo agiska to aba ma obi na wagiska to aba ma obi no how do you say the person obo be change constitution na ni sika na odi ama na ultimate na de nti ye nipa no so the way see ye niam ye leaders ni ye no ye nye very careful nye sa ye kosesa ne se de ye kura na kodi nipa boni ni nsam a e kon wa so obe maneuver because power ne ye ne de a e na paper no so no de aka de no that is maybe me da se bebre wonso betimi afre na wo de wadwen kira ba nkomo a ye die so anuanom Ghana amamumra constitution no na ye kira adwen wo ho na adwen kire no yewura Atuguba ene yewura Osai ba ko se yen sesa nia enye wo mu no ba ko se yen to no nyina ntwene na yenye foforo se na wonso osi ete ase yen fa ne se yaba wanan so sesi a na ye de sa asemienu ya to wanim a
send anka obesi yi ano ma yentie wadwen kyerɛ 0598 994 994 0598 994 994. Hello, good morning. Would anybody be Kasafi? Hello? 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 Hello, good morning. All right. Yeah, bomodena yashe aye ama bibia aye kama ewo ha enomo ede amaye 0598994994 na waba enkomo iso 0598994994. Good morning. Would anybody be Kasafi now radio no confirm? Hello? Hello? All right. Ma yemfa ubi foforo 0598994994 na waba enkomo iso ebi oba na wetie your telephone so my radio no confirm. Good morning. One more fan and Owoahene Acheampong. Yes, sir. Clinton my inte wa no pay. Anopay de Madam was and Checha Modiamaye. In fact, constitution de kase tuning na egu amwa. Nemu miye Bonnie will nay amende. Miss Madrin Kakram or Kafahon. Bonnie Yajuma. Yet I see bebre. Once so I didn't try wait to me about 0598 994 994 0598 994 994 na waboyura enkomoimu ode wadwen kyerɛ ɛna ɛba Adea Akye Abia ne ne ye kasa wo ho enie say na so ade. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Would anybody be kasa fi? Junior kasa fi ma. My enti opening. Constitution no say system and na denti omum pesa e system no e favor politician no. Eze na no ti wonu me ye wo pesa wo se free me. Okwose sana anhia na amwa no. Otaze. Sana mahama fefomba ma onso ne wo pesa wo se free me wo onso wo se free me anhia na amwa no. Enti omum pesa mba ba ye no. Enti omo wanyo so munye e senka Ghana fo nyina obenya ba dwen tese me a nkenya ye wan. And you drew about what the other kind of issue. Did you look up for what was your father? No one about the trauma. You that's it. Yes, I that's it. 0598994994. Oh, bank come so now about bechere wadwen na no pay. Ghana constitution a ye way say yen sisa yenye review ana yen tro no for rewriting no. Where the position of Justice William Atuguba and afe Dr. Eric Oduro Osai. My entie wonso wadwen enkomo yi ho. Good morning. Good morning, Nana. Pacha udeni baby akasafi. Pacha Sylvester Dotoba. My entie wa no pay. Yo, the mateni mu no ba mo bo. E no be kire. At me pesa fa fu se da de be kire. E de brofo yan be kire na se be e be kire team. So mo de brofa ke se be kwa kusim. A kire be ko fi mu ana san ko gina be de gina na. Como de provar que está que estamos beneficiando por exemplo na sabe que não vai ser não a general se sai que não faz a minha general de pagamento medase right medase bebre ne won so de out by 0598994994 o ba enkomo so de wadwen kyerɛ na eba enche anope do fredumade no ebesi na afe yahwe Sompa sika promo no ho asem ene anope ewo ha enom 0598994994 odwane ye Facebook no so Sompa 90.7 FM eno so betime agya wadwen kyerɛ ewo ho ye question kora obetin de ato ho eno so ye bebisa na ye de amasa ye be ya bibia ebeko ye kama ene anope ewo ha enom. All right. I think say at this point, you know, yeah, the basic system draw no minim anope aye krado ana yenhwe dia or bury ne ana wawe ne na yemfa ho asem no emra metudwa Sompa sika promo no anopa draw no aye krado yeah the results be ma osesia na mum ubetimi akoso na watwa utwa bia awiabre ana 9 o'clock die ubetimi abo awuram na nso wanya dwetere no ebi star 256 *3 hash star 256 *3 hash yebese yehwe ya draw no obi awene ente dia wawene no yen confirm
na fe yemfa ento dwa ewo ha na yehunu nipa wawene no sa promotion National Lottery Authority for ena esi wo manan so ena Terawan Media ena airto anase okitamu a ode airto apete ama mansan dwetre wo mu ye 20,000 Ghana cedi anopa bia wobetumi adibia firim anopa mi wo 500 cedis a meche ye che ne 2 baako benya 250 baako benya 250 ye cha manipa mieno 500 cedis ntimpa chopi to draw no be na di kanya the first 250 no nia obeto so mienu no so benya 250 star 256 star 3 hash na wababeka sompa sika promo no ho obo enu wi a na wabo number 3 no number 3 na ye sompa FM Nkoranza na abisa take it dodo a woto take it no ba ko ye 5 cedis oto mienu miensa 9 nebo na wo mobile money na wo de atua wo de tua wi a mobile money number na akọ afidie no so mobile money number na ye de be ye draw no owe ne ya na sika no apia afira afidie no so aba mobile money no emu ye de be ya na se ye be frɛw na ye bisa se sika no nsaka se onsaka ye no wawie obi adi na ye frɛ nipa na on respondent ne ye be kɔ ye nim na ye kɔ no ye nya na ye de no ebaba abehjem ama bibia aye kama enti se no yebeko dwaso na afi tew na yamakwan ma mpanifo aba betrase mpanifo ba no mba betrase nenso yebeka ye nwoma sua ho asem Professor Kwadwo Yanka ena kase ose Ghana ye the structure of your education no ye kolo atwam ye de abrofo no di gya ye no a na yetete ho enti no okosuku no sua de na obeko suku awie mfaso bia ni uso certificate na waje akoto dem mfaso bia ni so onu susu ye se was say a national dialogue na ye structure your education no in such a way say the Ghanaian culture any said ya Ghana for you see ye neema no be the basis of our education na abrofo no de no de ye mfanto nchen ewo ho eno eno ye nkomo a ye ba na ya ba bedi ye ne ye Monday panel no ba abetran ba sisi ye de ye nkodwa so emra ene anopai na ye mefa de aka enyina okay se yenya no a ene mon connect no emayen ewo ha enom na afi ye nkodwa eso
my wife otie pa right na anuanom bebre Mr. Adwa say ya yen kind na onso otie kese pa ne ye wom ne se papa na asem no menimi ye se ade bia matwere ato ho mfie bebre ya na mehwe kwan a ebefa so a ebetimi akọ out ene ne ya me honhom de akọ papa ya waka na bontena edigrumen right me twere we bi se nya me bisa say yenjai Eastern culture way of learning no na yen so yen ye kwan ye befa so abesua de wonim obisa nipa bebre bi kura nhunu kwan ya sese fa so de sua de me bisa teacher fo bi no mu bisa timamofo bi no mu na utimu no say bia idea odi ba no bi no de ye pa bisu wo a onhunu ne awonka no kwasempa na say adesua nya say kwan amrofo fa so sua de ni ye di sua ya de na ni sa o mutwa ma ye dadaada sa ye mfa so sua de ene ne wo mdi ya ye nsesam mu na o mo so monitor say ombahwe say ye nsesam ni ye be follow the same way no kwan amrofo sua de nya sa ne ye di sua ya de na sa ne ye sesen ka ye nso ye di sua ya de no nya sa ne ye di sua de nti ya apa na ye sensam mu yenye takrabo na ye nso a yenye abo a yete asase so a ye nante form very good because nia me kane niema miensa ya me hihye ne se ye ankrankre bet bisa se die nkrantra me sua de ono eye ankrankre asembisa me sua de na die ni menya afirima na die ntra me sua na abusua so betima bisa se die ntra de ye baye ko school na we nso so kuroman se Nkoranza man die ntra ye nkrekre de ko school na aba nation aye oman no die ntra ye ma oman fo eko school sa asembisa ahora me bisa ye wonu bia woni ya no ene se ye wo school ko individual mind nipa ankorankoro bi adwene ne ntra ode ne be ko school no eye different from ne ntra ye Nkoranza man ye bo say ye man ko school na eye different from say maimu no nyina botai a e mankore ko school eti se yanya saa hihye we ya na o mamu de no an supersede ankra adwene no nyina ye nkoyanim nti o mamu no esese onya hihye bi se ye ma ye ma o mu ko school ade nkrantre ma be ko school na botai ben ni so na o ko school no wi a botai no ye nsa betumi aka eno ne ye the national way of say objective I say si o manani so na oka ankrankra de bi no mu bi no ese say o man objectives no ankrankra de bi ebem kuro de bi ebem afei family de bi bem nemomo the whole Ghana no de no cover ni nyina nti uja say kuro bi nwene kwan ne interest say o momma ko school a kuro de no nko anu ntimi cover Ghana de nyina right mbajo wati ase nti e wo say yetimi nya that policy no na atumi abo amangomesua no mfaso abaso anya sa nwosua mfaso bi amaso because you nema bebre wa yesua mfaso ni so nyama bebre wo ye current education system no nyama bebre wo man mfaso ni so me say old school old school I call it old school right enti na wo ka botaye no o did say o man no ye botaye bia nsi ya ni so say wenti na ye pese nkwada ye tete nkwada o man mu e na sade papa yi kan o se ye nwoma sua ba ye nim say sa nwoma sua ya abrofo di jaye yai eno na nipa bebra fa so ya produce Ghana nim di fo bebre the same nwoma sua ya produce eye adokota fo bebre ya produce eye anese fo bebre ya produce ni nyina ye sa nwoma sua ya nti dia papa ka say yensesa ne nya no ana ama nkrofo nso de bobre yi medase pa ye wa sembi o ha Ghana ye nka ne ha ba wan kan ni panti ase enesen o kan so a ni ebe ma nipa ehunu niama ani so right ni ewom ne se se o hwe ye ngumasua ye sua ya
ye kyerɛ ma nipa no na dwene mu bie brofo nka ye nsua brofo say school for what so o de be kasa mbaje wa jase ye sua brofo so o de be kasa ntinka brofo shouldn't be the core this thing language as I say ye ma ye ni eba so nti ye no akrachi dwuma akrachi fo ohunu wo man ko sua brofo so ko sua wi a eye just a language emfa bibia ma nti wo bo hunu say sebe mpraduasa wo hia obi a oka brofo na sebe wagimi a wo ngunu majawa jaze awajimi a wo ngunu eti odi ade be hye ne nsa you delegate that person obama ne say onye bibi onye ne ye eti wo say ne ntra ye nwumasua no mfaso ni no sin say obi a wasua nwoma pa kese pa na japade a wo ye brofo majawa jaze wo Ghana he o na japade pa wo ye brofo enti say wo de brofo to ho a ene de obafa ne tetetetetete ne momo okofa ye koko ye diamond ye manganese ye niama bi man se o de wasua nwoma akọ wanim wonim de wadwene ma atere ye mfa de enye bibi na ye nyina ye mfa ni Nkoranza man nyina ye ni behwe so ma ye mfa nye na ye ni ontimi mfa nye hwe because brofo no okosua ye mbaje wate ase afa okosua ahonie ne niama bi no mo obisa no asem bi obebisa no fa brofo sem se bepon ye ware pa wo wiase ha ya obekiro nsuo ne ye ware pa obekiro oman ne so nipa mu dooso a continent a wo wiase nyina obekiro sa ne man nyina na sa ne man se onim ni nyina onim ade but hwese abe a ye wo binumu a yankan se omunni hwe be fa abe ba kope odi akekire man mu no nyina na yesua abe ho ni din ne branches no iwura no ewo mu ne ehya mfini ni nyina yesua ne brofo se ukogina no oka abe ho describe aba obetima describe a label abe no kama but ni odi abe no beye no eni ho a na nwoma okosua no de nwoma no okosua okosua brofo because abe ye twi mu no ni dua ne ni nyini ne niama nyina yenim nti se okosua na wo brofo kasa mu na osare dade na brofo kasa mu de bramia wonkosua hwe eye english nti yen ye ha no de se obi nimade sedien otimi de nsa ye ade sedien na wampass brofo a ye so wonkotena fie onimade mbaje wate ase nipa no timi be ye useless but ohwe mbrofo no a bebre ye drop out one ko school kese bia ba to kohwe niam bia wo ya eti yen ye botaye a ye de eco school no se brofo no ye pese ye manu nkosua no mbeka brofo ti sa ko a ene de se sa national we no policy no sa na ye pe no de a na ye se ye tima achieve na sanye sa na ye pe no ne oduma nkoma bode bebre ba ye wo no ye ntimi nsakra mu mfa nya hwe na eno ne ye pese se de ye sua kwan ye befa zo be sakra mu de aye niam na ye improve no a eno so ebetumi aboye enti in policy no ni aye pe se ye manum hunu ni aye pe ne se oh mabenwie school na mbetena ase se enyi adwuma bi anyo se sa ne ye pe no a ebetuma tete wo mo sa kwan no so ne mom ye mpe ne sa ne ye se no ye wajapade bebre ye manu be ko school be wie na bebi enu ha omunim eti se sa de aye sesan ye ngomasuan wote brofo wonti brofo ye sua China ni nti brofo enso hwe said the whole world in China for the way omusi move nti opeso ye market ya na okosua brofo 1 2 3 bia na obetimi de aka na ode aye bibi mbaje wate ase eti se sane tie de a adentra yen niam bebri ba ye wo no yen hyase enkire wahunu wo yan kan kwan so a ebetimi asakra mu de aye niam ene won nka yesua na niam binumu a eye nipa ho niam a ese nipa hunu yi ene de yentoso na ye de aye na ye move ye betima improve bebre because obi di ba ko pe atima psa yo me na se bebre yera ask God entino o de ugina so say ya de a ye kwan a ye fa so a ye sua ye nema no
wone papa na ya adwen se ye wie suku en hyeda mmoayen nye se hyeda mmoaye mmoayen an office a wonti nya adwuma titiri bi anye me da ase bebre yewra Eric Bawan so atena se ewa ha yebema na che na afi ya hyase edi nkomo na ba educational reforms a yaye bebre ewo ye man mu na meti ono na dwan na yaba Mr. Bawa ye mo ache eba dwumadie so yo enkomo a yedie ne yewra eye kwadwo yanka ono na apagya sa nkomo yi aba ye bobo ho na okasa awo paper bi a o present ye ewo dwumade lecture bi okoma ye ase na obisa say is today's education relevant enkomodie no mu na ode eba beto edwa say oman no ye educational structure no ye colonial ni abrofo di jaye na atwam ye say ye sachire mu otoaso kan bepem say ba bi ha adwen kakra say ye curriculum no Britain and North America curriculum na ya import na eno na ye de ye adwuma osan kan bio say odi ho ya say ya abandon the Ghanaian culture and values ewo ye educational curriculum na structure no emunani nyina ye niema emwayen emma yade ye entumi nkoso nti ono call for a national dialogue anase osusu say ewo say ye a national dialogue yade betwa esafoforo a reform ye education pacho mintie unso adwen kyerem free ha yo achieve much omjoso professor Michiano metie no me gogo tie na speech no right no what kind of say ye tie ni because onye say won can say education you for example yan your time a middle school living certificate MSLC answer no be middle school living certificate no o start school na class 1 wo kwa o do pieces ye show writing writing your subject handwriting a subject ye show hajin and when you want some say we run sans and what did we say so on the show nature steady abobremu nyansa wiwe mu ni a show mass primary school they for arithmetic do middle school and a show mass ni a show geography ni a show history ni a show English language Sani ma bebrebe a wusua ye nyina no ukwa akoye nsɔhwe a ɛnan na yɛde yɛ wo nsɔhwe English language geography history and maths and obi okura middle school living certificate bia no obo sɛ subject a yɛde yɛ no no ɔno koye nsɔhwe no sa four subjects in ye tested maths emphasize woman is saying your time na calculator ni ho on a person channel na mobile ni ho na wo say wo de mobile no hwe bo calculator wo de wadwene mental alertness IQ intelligent quotient nti your time no anopa to call P physical education wo call no park so wo call buy our singlet ni P pants yo na teacher your mental 17 times 18 saying can straight one can abagu achi I say 2 + 2 man say na on and obey 30 minutes and then ya translate ya tuna de the opese wo mental wo adwena no emu bue mentally nan na wo de pen ne paper ma obi say 24 times 30 on calculator e be di ama no yes o ko mobile so ana calculator so ko because na dwene no emuesa obi university so ni maths brainy baby of India 1974 oba Ghana na reality sada na TV e kom na efi e team takrade abrosa to aso na so TV e ba ko black and white na boom ni akọ osofo dazi program na won e ko no na brain India ni ba na ba kese bi obisa ne say
78 minus 27 times 2,500,000 divided by 800,000. No, I can't answer you. Would a figure be a bobia times a day? No, I can't. What can we have? No, I can't. Hey, Mammy, or by Fana. And can't go away India. So India for this, I never. Sir, just was sheer mass now, say the intelligent quotients are very high. Na chena students na about 3 times. Obedi Ghana about 2 weeks now or appear TV 3 times. The students no be interested in the woman. The way the intelligent quotients. To tell me baby. Now the last one over no chair say oh. Adebi wa e wo akontabu ma e bi say wa. Unhia pen, unhia be wa dwene kwa no de kan. Never say 12 times 12. Me say we say 12 times 1. Me the one be 2 honam de ashe 50 132. Oh be 17 times 17. Oh never. Me the one be 7 honam de ashe 50 187. The answer me can straight. Me crack calculator. There's a war with him no. Say me boa was use. Oh be 11 times 11 121. Me chair hono ma kan chiro. Magino me the one kan wa one difference and one capital. Now they are 121. We say 33 times 33. Me the 3 we can 3 when I'm the 6 163. On say me can road to say Indian you know. Ba na me can say. Oh me can so obi wa we universities who be say your uncle fa pen and fa calculator and factor oh hunu because when share intelligent quotient in this. It is sad na mass na brofo de mai no aboyen say ye nkunta buomu so obi ntimi mu na sesema me o so betimi asese ana amebo history amwaye na who invented River Niger na ye den yes Mongo Park oba na nkrofo ti River Niger oko invented ye oba na ni party ho. When was the Battle of Nsamanko? Ntimi ko hu ni ya na de na de bae. Emama de ani di. E de yansa na akire me. When did Ashanti fight the Security War? Ashanti for ko Security War if am away. Ashanti for kwa na ye ni ba Ghana ha. Oh na person cheno. Omo ko kon omo war. What is the say odi be je me nsohwe. Ase man ntimi am pass ya san nsohwe na o ma me certificate. The history there out. I say reinvent what we teach our children as far as the history is concerned. On a presumption, and they out. And a geography. I say I use geography as a non-examinable subject. I'm concerned just main draw map of Ghana. My draw map of Ghana we the better. When I call class 1, then I teach in university and say. Because 1 plus 1 was a teacher and go by a day. Over 1 plus 1, who 5 a day. Or cars an hour a day. And we look at them in the map of Ghana, not my drive, says a dear and Fasona me and also. Sana Abrofon de Brian. And you know, a drumnebia, and on a Kwame Kumas with Dimwa and a Buzia by. Buzia no education is what to say Professor Yanka. Professor Buzia so say we na education. Now Professor Buzia say no. I say change your system of education. Na Adea Akye Abia boyen. Ama Yanka say yati ya de ayas. Into introduce Adea a friend experimental school. This city bia na experimental school wa. Ele school ya wa ya. Na ye experimental school. Nkoranza just said the one quantity here. This is the Buzia experimental school. Experimental school no subjects are no much no. Na a practical ankasa. What man say? So ko Britain graduates enya adwuma enye. It is say omo wie polytechnic. Omo na from middle level management you know. Oko factories are omo na hihye overall. And omo ye adwuma omo na ye adwuma na omo na ye production
na wo ye master's degree na yira officer wote no ni factory ho nti Britain for no mo lay emphasis on that type of middle level omo na technical ebinu bi na Nana Akufo-Addo de aba no aye fere TVET kusiansa no adwuma awu a wonu wani wafo wani ankoto aba so se okopra bara adwuma ye Ghana ye population ye over 30 million omo ye aba adwuma omo nri 1 million population of about 30 million omo ye aba adwuma no omo nri 1 million universities say we Ghana have 500 every year we are pass out na bi aso okopra bara adwuma ye omo wo mu kura no omo nri 1 million be 800 ubeda no waye bi nti ukọ mama ma example abaya bi ba na me yedwuma GTZ was a German establishment unim computer mu dia want to be yedwuma ho adwuma ye wom apart from your driver and your watchman obi o bia no computer si wanim ye mfa pen tro o de pen na o sound teacher abofo no bi de kra di computer the sound mo dia nti unim computer mu dia want to be yedwuma ho tie nyina wo kwa no obia te ne computer ho yedwuma na abaya na aba obeye national service ho bakọ University of Ghana Legon ukura first class upper computer science girl yaba ya mani table ya fix the computer above the omoba are computer o no hanu aka say bri ni won tade yes one be container we do ba na fix am me hwege na ukura mouse no ukura na enye se na aye komo a ete motiti di ani muzano 1999 American na uze bia na wu computer sida but some of us were working with computers abaya ukura mouse mu na ne se wo so sei ohun ne wonye bia na me kan say na nya wo na wo say why computer science ukura such a degree was bo we you much o ma ye kura computer kura ya hunu bi da am fan chire right nti abaya no ye bold ka chere se so bo mo na chere me what nti ya ma break no abrofo no kọ no na me na atnase na me chere ne kakra about 6 months na fe otumi manipulate computer sa na professor Nyan Kape so chere se yen change professor Buziade experimental school by no many years later and Rollins so by and our 10 experimental school no koye junior secondary school and World Bank for na boano and our carpentry tools sewing machines hairdressing equipment Mason for nema edibe monka na yekai monka what 1987 ebe good schools nyina Jesus bia obi ebinim de kwara da ho work board mu oman yusu na intentional brofo de eche ya me ma brofo kasike wo ye mumu na ya ese ebiremu ye ho intentional brofo de ba junior secondary school Rollins ba no omo pese omo change system ne se akwara no ba wie junior secondary school no na onim hairdresser ho no hwe ya wo onim carpentry kakra onim mason kakra on pese me to de no ko to adwuma mu a enche no awie no oye na adwuma ye gu no table akase aye bobo e yina je na nkwasefo na de twitwa na mo so ye gu no we didn't lay emphasis on this education enti higher bebre na onim ade ba ko so higher besi na ye nte ye ho ase eno de ye ka asofo no titru omo preach a omo bible na ohun ni sa no apart from say ye holy book no literature o science kire bibia o wiase bible ka kire o say nkrofo bi trance na omo say omo bom na omo asi abrosan tintin akoka bebe nyame wo the Tower of Babel ena omo Yankopon ma omo kwan say omusi na ekona na Yankopon de kasa horo tu omu ti kasa horo tu omu no we kan we a wenti ena nema ye basa na ayi ni dwiri guye eno ana sofo no preach o
na sɔfoɔ no ntwena adwene nka sɛ ɛnkyerɛkyerɛ mu sɛ sɛ ɛma wɔ hɔ na sɛ monka kasa kora a monkɔ mo anim monka kasa baako a monkɔ mo anim ntɛm. A country that has so many languages no ɔmo lack behind. Wowɔ English but being nim English. Ghana a population of 30 million no kasa nkwa more than 300. Kasa ahoroɔ more than 300. But Britain on population go by 400 Chinese. Kasa baako. No. One language na omo nyina. One language and omo disua de and omo kenkai. Omo there be say and me can say official language. Say yes. Say Ashanti or na Bruno. Bruno kura na say omo different. That is say Arab say Egyptian ka Arab and no Saudi Arabia no Arab. The same to what on a person. It is a man prison kaza na number ni to what Fafani kaza na muzini to what the woman ni kaza na say we to what na only maybe I won't menka but omo official language ye djuma bia ye kind of office ye child dey school on a person Chinese, Japan for the same thing, Russia for the same thing, right? German the same thing. Na Ghana it is okaze Ghana nka ye nyina ye nka kasa wa ne wen ye nka twi hwe ma men kan cho ma tete twi na wo kan first na Ghana 10 regions fe no na aka 5 na 5 no enya aka obi o stream won twi kasa na kra na sumda ni ono na onso e Ghana ni on twi kasa no on TV wona sumda obu a wona twi kasa no ka che na wonim ne wo kan wo ka se twi nye common language o Ghana o na twi mpokura no amfante wo akano mfante fo ya akanfo asante fo ya akanfo abrun fo ya akanfo ona person achemfo ya akanfo nso omu nyina wo mu akan kasa the way omu kasa twi de enye entimi fa nye lingua franca entimi nye national language say ye nyina ye nkoka twi na twi a wo kai wo na wo ti twi na wo kan twi me say na me ti twi ya me kan twi obi ti say me ono so esirim ni wo ka twi kasa wonte language beninka Messenya Ghana ha Africa. I'm talking about Ghana. Mr. Africa ha including Ghana. Your problem your language. Okay. Na ye chesenka Ghana ha no ususu say language pa ben ni mu mira say ye di ye national language nka. In other way ye say ye deal with your problem na wo ka say language na. Solution be ye den. Mama kan ba bia manfo bi enya mo solution. Abrofo Britain for ni di enso. And on the English language at the introduce here. And into here English in the Eka, and I'm English I was one good school, I went to English. Right. France for the Francophone countries like Burkina Faso, Niger, Mali, Togo, Benin, Ivory Coast. Almost on France, Casa, and the training one. But almost introduce I did policy of assimilation. Policy of assimilation is ye na ye di muso nanso no ye pese ni ye bia no mo nye bi ye dua na ye di no mo nsua di on na be ye ntade shemu unko French country ko hu say obi a share long sleeve about tie da that be French for nyesa long sleeve na de bosa short sleeve ye fa more tie ubekọ na akokora ubekọ Burkina Faso ya ofura ni akokora bi na mo sini akokora bi na Bobojila so ni orumai go not restaurant ukra fork and knife no di green salad no or a policy of assimilation or how by obia to make French. Okay. Ghana how we are you get what I mean. Nigeria for so try bibi and it is helping them. Nigeria ni bi abewo akokora o to make broken English. Na Ghana na untimi kan Ghana say yen use kasa ba. Okay. Because kasa no does. Oh no, Nigeria kasa does sini. But o ma we wan say the commonest language no broken English. It won't mean sure there. We will wait in there my instruction.
Because I'm maybe na yepe me won Nigeria na yepe bro no bi so. Na yekwena already what be 8 years old. Na yekwa so already good evening, no good evening. So we want Ajemgono street. Oh, if so that area you want. Oh, make you pass this road. If you reach there, you go see some white building there. Pass left. Immediately you pass left, you go see some trees, some tall tree there. If you there, the street there. I've been wow. On goes good. And so what you instruct here? Or the yeah entire letter. But what you the broken English, I instruct here. If you know what I say, da. Omo di animuka. It is no Professor Yanka can language so can. Language already the issue religion, language, dress. Exactly. Dress code in any can exactly. Dress code. And also can. Say me buy an anka mi friend toma. Ka be him ha. On the best of akwa bi be was say oko dress was o ka say o talk on do na man for here ha da we sama na. On ka be here ha. Eh se ba na the one susu amfa wo. Traditional dress no ntima susu amfa mo. But wo say wa she coat abota. Ghana ni o. Wa she Britain coat abota pampe. Am for here. No. Is there Owoahene Acheampong. Food. And Kaye Bay, Sanka Tutun to Maguso. And I'm a shame food. And I a chef who go fugu by 8 go. And come so my tamba conscious. Not Chenisham. Now, ask God so a friend in Tumakama. No, so to know so, Obia, young Tumakana over made in Ghana, material be no them. Now, near to only a casa. Until Prof Walker, you dress code. Your dress code is so betray. Right. Me da se bebre you Eric Bawa no. So you ask God. Baby Mr. Bawa de ya bedru ni. Sa na ma we nyina no. Adi ye hwammo. Ya che ya na ya yira akachi. Da ye be ye den o se ye hia a national dialogue. National dialogue na beti mama ya san akọ akosi sa na ma we nyina so ana. Me da se pa enokre esesa adwento ato a na obia de na dwene ba se otie ne Mr. Bawaken no a biblically no Nyankopɔn ka bibi a kire ya oka bibi fa unity ho ana no ye betruti the world unity tema ye hunu se abrosara no omantumansi no niama omantumansi abrosara ntenten nyina ne se omokasa an sesen enti se nya national dialogue na obia de na dwene beba nti ubon se ebetumi aye nhihye a beduru bibinu na Ghana for ye wo kasa bi wo a wo ka bia wo Ghana wote ya nhase a entumi ye nti se otie ye nwom a bibima nwom a o se binu ma di kan agyaye nanso ne omo ye no ye tu anamo a ye nso ye bekobi ne omo ye no yesua ho nyansa ye bekobi nti nye se ye hunu se ba bi ye duru no oh se dey aye too late nti ye ntumi nye bibia ye betuma ye bibia o bibia betumi aye bajo wate ase nti esese ye national dialogue no ewi a na anamo esese yetu no ye ne kakra ye betumi aduru ho right na ya nya ne sade na etina ase dia okay because nearman na Mr. Bawa about say 1987 education reforms are Rollins de buy nema omode buy carpentry tool ni ade ohwe ananka botaye no denka ba the time nipa no be wie school no wan to aso kura nanka won sa ne dwuma se mason na osua ya na wonim bibi se yin carpenter na osua ya na wonim hu bibi na ye bobo so the longest river near ade no there no amwaye nti no ojidi say the way to go and never be a president Kufuor Asha say the TVET or the abayana. Okay. On say TVET no. Ne structure no nyanya mu nyina nwie ye. Nanso me say ye betumi aye bibia. Ese say the beginning no. Nkra no ya hia say nye say wa wins na wie ansa na akwa dare no say TVET or the bedi agro. Like ne na wo kan say sa technical structure sadia asase na JSS nya concept no nipa no timamufo no antene na ekoso ase a teacher for no anka ese training no for that papers no
training na yɛde ma ɔmo no anhyɛ da ankɔ so na ɛtɔ da bi a wopɛ sɛ woyɛ concept bi wɔ hɔ a nneɛma a ɔka sɛ national dialogue no sɛ concept na wode ɛba no sɛ yɛn nyinaa yɛbɛte ase na yɛn nyinaa yɛhunu mu a yɛn nyinaa honhom ne yɛadwene nyinaa di akyire junior secondary school ɛbɛɛ no ɛba ma ɔbɛyɛ te sɛ ɔyɛ experiment no na nipa nya hunu nia ɛkɔ so nka nyɛ saa nka ɔmo ntonton saa tools no ne keka ɛboa nipa bebree because me ka sɛ eduru mfini baabi kura na yɛn yɛwɔ form 1 form 2 no na yɛkɔ brick vocation center na ma no so akɔ science way ukua da bia yɛkɔsua carpentry ne keka ho na otimu sɛ nneɛma binom a yɛsuasua no hɔ yɛn day to day activities no woyɛ biribi a ɛtumi boa ma wotumi yɛ ade no ntɛntɛm ba nea me srɛ no sɛ yɛbɛtumi ayɛ a yɛmfa nhyɛ aseɛ firi nkora no so mbagye wakyɛ sɛ yɛnhyɛ aseɛ mfiri amfini yɛhyɛ aseɛ firi nkora no so a ɛbɛduru sɛ nipa no bɛnyini no na wɔahunu ne area of fail wobɛhunu ne ntɛm sene sɛ wawie ss afei ne ɔba bɛhunu nea wobɛtumi ayɛ ɛba saa bi kura no wa choose different wrong thing bi a na ɔyɛ na yɛhyɛ aseɛ from kra ɛne yɛbɛtumi ayɛ na yɛma concept no so nyɛ open ma Ghanaians nyinaa na area biara so wɔ ne fail because yɛwɔ adeɛ bi wɔ a woyɛ nkransafoɔ bɛtumi ayɛ ne more than ɔma mo wɔn nkran nkranfoɔ so deɛ bɛtumi ayɛ more than yɛn check saa nneɛma no nyinaa na yɛn right nti Mr. Bawa sɛ papa yanka ɛka sɛ yɛnyɛ national dialogue na wei no wosu sɛ hwan ne bɛtumi adi animu a facilitate ama yɛtumi aduru deɛ a ɔkan ho something about national dialogue the NCC for NCC for American omuni sre ni abasa omuni cars omuni PA system ade ko ni sika wo de beto airtime conscientization sebia o sesani pa adwene ese o kasa kire no ansa na adwene asesa nipa na adwene nsore dakro no wasesa na national dialogue na prof kan national dialogue local dialogue so me more example there akosi dwa kama waseche nkwante wa hunu me nya hunu e no me fa ho ache waseche unsa okay esiwo yo ekobe 8 years ni esiwo uko manzo a Rollins PNDC time omusi dwa bi esi manzo ngwa amanfo dwa na esi ozi ena omusi ne ma wo kwa uko bonzu a hospital omusi dwa brand new esiwo obi ani wa ekom uko verse for kroma GD4 sare o sale mo se esi market ketu ewo ehun ina fura obi ankum edi entra mo contact nipa na wo ya de na ama no mo anka se yenkoye na na ade ebeboa ofi ya na okoye wezo wo na wo tumi enwaye aya ko wadi mo na bezo international dialogue no ba na che se on person professor che se ahemfo muso mo fama adwene mra asofo muso mo fama adwene mra nkramofo mo fama adwene mra service imperials mesrameko ahuyifo muso mo fama adwene kwa de bezo waze ahemfo abodwa ajamefo abodwa ahuyifo yeso ya bodwa omo so abodwa omo so fo because obia tete kakra obia mfa na adwene mra obi o wa o te fia asamba na se okokan bia ehunya akwa we de no ebia na ono kwa ne de no kra na ye big deal uma no kwa ma na kasa bu nse nyansa o na bezo nti ma obia ye dialogue ebia assembly bia wo Ghana this municipal assembly bia wo Ghana emra wo mu ni se kasa mienu na ese mu kan wo krom ho kasa ena brofo enti ye no ye wa assembly no assembly wo na e pese twene tan e de brin krofo ani so assembly man fo na se be yame anhira wo se wo so e bia de no ko school no wanko na ene de ye yame ansem na ye group kaka ye group ya ne o ya ten ye kan brofo nko sa dani brofo nko ye kan brofo unti brofo atmas
wote brɔfo atase mmara no sɛ yɛnka brɔfo ne yɛnka twi nti wo so sɔre aka wo twi meme ɛka me brɔfo mo mahyɛ mmara ama yɛn sɛ yɛnka brɔfo ani twi nti mmara no so ama me kwan sɛ menka brɔfo ɛyɛ na asɛmble mmara no nso yɛakyɛngyi no yɛakyɛngyi no sɛ asɛmble biara fɔ monka mo kuro mu kasa na brɔfo nka ho wosɔre na ɔka brɔfo koraa wo nyɔnko asɛm no ma kasa brɔfo gya brɔfo ko brɔfo nka ho gya wo brɔfo bɛsɛ sɛ mesɔre na sɛ menka brɔfo wontumi nka sɛ menya brɔfo anyɛ kora medi watam menya brɔfo ka sɛ mmara mu no ɛsɛ metumi ka brɔfo nti saa dialogue no a yɛka no assembly sɛ ne ɛde awuram sɛ yɛ sate a kasa a ɛhayɛ no a yɛntumi anyɛ koro ɛmfa ɛtirim mu yɛn starting free assembly right wo dagate wa sorry miss honorable MC honorable presiding member I want to dear ben dagate kasa ni wo kan no okay meda ase bebre abusanfo baabi ayaduri bie kwan ato na adon so adwen kyira ba bɛka ho yewura yanka na sama ɔka ye ɛna Mira no mieno Eric Bawa ena afe Jima Johnson womode womadwen kyerɛ aba betum wonso sɛ na wadwen si ye wo 0598 ye nwoma sua sɛ de yesi ahyehye no papa yanka sɛ yen sakyerɛ mu na afe ye ma bibia no enko yie emfama sɛ de be ye bete ase ne ma obobɔ soro bi ye kasa ye de sua de ye yade ye yentoma ya mamre ye kasa ne ya hosiesi ye ne nyina ne ye niema ye yentra se na ye nwene hu biem na ye mfa abrofo de no emma nkofo na ye de no mra mu kese 0598 994 994 0598 994 994 o frɛ na waba ye nkomo yi so waba be kyerɛ wonso wadwen wo hwɛ nkomo a na mesabawa ne yewura God kyerɛ mu a se e kɔtwere exam se ko draw Ghana map bo draw Ghana map amfa so be na benya firi mu saa ne ma ne nyina be de kyerɛ ade e wo man mu no emoayen ene ne yekeka ho de wo se ye hwɛ na ba bia bra so no ye kyerɛ enema ebe ma ya dwene mu abie na ebe ma adesua ne enema atumi akoso one wo mo ya adwen ana 0598 994 994 0598 994 994 wonso oba enkomo esu ebi na waba abekere adwen ewo ha enomobra yegusu a yekoye nim ade akye bia dwumadie no a ena waso egusu ma yente wonka sesi anopen. So good morning. Hello, good morning. Good morning, boss. Mpacha udini baby a okasafi. Mpacha from na okasafi na. Ma yente wa anopen. Anopen de asida na ede mam. Boss. Eke ni mo cheke ya. Na sumba fo mama de tete. Etini nyina mpa ye bobo se mo nkoswa na mo cheke. Na ede education sector na. Bebe na free. Ye na nkasa individual. Some of obi call ko ye, ye ma bi ko ye break. Because name ko ya obi ko ya break. Ya check ni ma se odi ye kue beji. Oba bonten no. Se odi kazo odi be tu ye adman. One year of office no. Office so kwa me ye the time we ni persist na ye form kura wo Nkoranza target setter. Do not say na omanya offices. Also this one minimum dey pa me say you be school. Na group and group 5 me say you school ya. Ye pay nyari bi and mo bi enye. O ye 5 ye bi school we say we na from office. The very single yejuma. Nanya na office yejuma. Ba ni we say ni okosia ni book. What was it? Say, Omina number 3 by that. So, if I am imagine say, Mimi told me, Mammy Fadi, to go 4 by 4, me 17, and that's by 4, very sitting up now. By when me pay me, my 10,000 plus, Minya. Oh, by I thought the individual, you could see it, don't put everything into a government. You have to do something. So far, who should be free, book there. I'm over the bro. Bro, the money you broke because so much safe and much as over project one. Much safe and say young person. Never buy ye baby. Who save you? Letting us observe getting through. No one won't just put it on office. On month
Yes, that's an audio de buy 0598-994-994. 0598-994-994. Now our bank so good morning. Hello, good morning. Fine morning. Would any baby or Casafi? Me Casaf, me friend Sumaila, me Casaf, you come to Mati. Yeah, that's my into one pay. The Mokida, fast so, fanu year, a babuana, the entire empire say. Baby, man had a beer, sabi. Ye by the say, well, and Adea Akye Abia Manuabuai, bargain to the car, more for to be by a bayena, Omudi Adipa, Betty Buya, ye before. So, yes, you see him, ye dear say, yeah, that's no so dear 0598-994-994. Ura and Komwe program sign life or Sompa 90.7 FM. A honso odo question and now or contribution to her ye be kind ewudumadi so 0598-994-994. Good morning. Yeah, good morning. Me ba cha odini ba bia okasafi. Ye febo fuku me kasa. Me se twika se didi djuma nke be boye. It was so Ghana nyum kwa ye to na twika sa no de to nyuma e kwa chiri yigo funi film. Ana okase me se mas ya na nam tia se ni so de ba ko ka ba ko boye ni nu. Enti mas nya mo funa be chire ye ma yi ni ya de data. Tuma join chero. Yo. Yada se bebre no so de ade ba 0598 samachire we ura ma ye be forward nkyere no achi mema mpanifo kwan na ye de atwato Sompa sika promo no ba mamentin komo we influencer. Hello, good morning. Hello, good morning. Mbacha wo de ne ba bia okasafi. Ye pacho ye kasafi fianso. Yada se openi ma yenti o fianso. Right. The atiana say more can say will be might be so for be far be. Free my you mo de call ni mine. Abeno a obefa call ye no akọ develop o mine no. Nanso ye man ya ye wo mun ye ku say woko Shanti region, Eastern region, Western region. But bia abeno kra efifira asase so kwa. Ye nua. Baby won so a wo mo shed that plant agrek menu edua. Anka ebetimi aboa o man even apetisi kura no ene alcohol ankra ba ko timi kwato no versus 56 million. Right. Na apetisi kura kwa binum etwa eno ano ensa wo mo eyi firi mu ne boaboa wo mo etwa be no nyankro na abeno enwo yanhwe ye mayimu dube enwo bo de kokoduru ye na nya sam ketoa. Right. Enti sa beno ye ade anfaso wo mu papa hwe ye sam na ye di gare ni ade nyina azuma bros ni yayi a wo mo ye nyina no eye efo enwo titiriu no wo mo de ye sa ansam na. Right. Na so kamia ye sa fi kura no abeho ayeden wo ye mayimu ho ayeden wo ye mafi se de ewo ho dada no efifiri ye nyina amanfo ato ena de dua ye no so amanfo ato enyi nyina nti nko o mayi kura sa break for bomodin ama ye dua emme no kura keka enka ya bebo a wo man no na so ye se office tena no yes wo mo awie school a wo man wonim dia no won de kono mbe fa so a college ni pama yenya ehunu wo saa niema no eyemu no ema nipa de wo no ntimi nkoso kese enti mesre se ade abeboa wo man no ye wo bi na so ye ntimi fa nya adwuma. Yada say opening ene ode eba era ask God ma menti wasama etwato kora na ye nsore anopai masama etwato ne se nsusua panino no di aba no eye pa na ne ma ne ye pa kese kora ne se wanka ne se aban no nkoyo ose aban no ne timamufu ni nyina suesu adwene very 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 important pa because ye suesu adwene na ne ebeba mu no kire se ye nyina de adwene nkoro betumi aye nye se aban no ne odi eba be hye yekun afi ye wie nso a ne mese ne se
aban no nya nhyehyeye se ne be ya ani betime adi akire because aban kofa mfidie begu say school mu yen use sa mfidie no na yemfa nya niam ankyerɛkyerɛ nkora na obehwe na we yayira in fact koba sa ade na kyerɛ yekwa na yebe nti se ye suesu adwene akyerɛ sa niam no nyina yenhwɛ kwampa ebetimi afa so ama sa bambon a edi bobo sa niam no nyina aso ye adwuma afi bio se aban ma sa policies na ba ense se ye hyehyɛ sa niam keke ese school bia de bia obetimi produce bia no omunya store special shop ema schools no eba sa school no ankasa betimi ahwɛ ne ho ma aban emfa nisika enkowura school no mukura bi nti yenye ne sa me da ase bebre me sabawa yempon ayo frefo bi se oso de vas work timi ka twipa oromo mo wi no upada kroma me no metra na me ka se men kan kasa bia abrofo bebem na men kan fanten ko a o ma me fo na wa me no be kan fanten ko a o kasa me no kan bro be kan bro ko a o kasa me no kan sante a me no be kan sante ko a the reason why I say me sua all right on na person me enti no language a ye kan e wo buza ya de bi a manfo ani ankon training college wo pass no wo voter region ye posu a ye do ba bro half an Ashanti region and stream wo pass Gambaga training college near do kwa Accra and Western region enti no wo man a wo be wo no omote fanti wo so be tibi awunafo e ba ha no no mo nte twi Professor Yido onu mina be kira de wa Professor Yido Dean of Faculty of English Language omo nyina be kira de okroma oba no nte ba omo che ya de no nte hwe brakura wonte so omo ko no mo kan twi enti language de usua ube ukra zongo na so so ube sua Hausa anyway ya ube tu aka Hausa Mera ase bebre abusanfo yewura Eric Bawa na ate ne nka ene anopei sanso ote yewura ask God nso enka abusanfo yede nkomo no ebesi ha yebre na pa ho sima enum pepepe hanom na yede dwumade no esie na Facebook messages bi wo ha yenyimfiri na afi ye nkomo amoba Facebook no so ne no modoso papa yeda mo asenyame enhira mo pa DJ The Nice ne de ode bae na good morning from this side good morning DJ Mame say one so ne de ode bae na say interesting message this morning Nana God bless you yeda CP ne wonso ode ode bae mame Shama ba Edna Benya ne de ene say coming 2024 general election